O te toe whatalo whatu sa moe le nei vaenga o le fiafile nei o le so lua. 3rd of the month, February, the 2nd month of the year. O te toe whatalo whatu ai I lautou pa ia ma lautou ma malu. I lautou soifua lau le lei, I lautou soifua maua. Ia, o lautou soifua tului. Ia, I le alofa ma le anga le lei o le tātou mataisili. Ua whapefoi o na toe teitai mai ai, lo soifua, malo wola, ia mai tātou umalava. Tua na I le aso na nafi, ia o le aso ngafua. Manatu le aso lulu le nei ia o tō New Zealand, ma Samoa, Australia, ma le tele o tuli o Pasifika. A o le sola vaia ua le afato a mātou tu vai mai ia le malo tele maona territory. I le aso lua, Tuesday, the week. Ia, e ele nga whaafitai I le atua pe a manatu le wholaunga le tangata la vaia. Ua mai atu le ua I masina o Januari. Lea ua tātou wholau I langi mā, ia manga I atu le tātou wholaunga I le masina lona lua o le tausanga. Ia matatu anga ia toi fo I tele mele amatanga o le tausanga e le ngata o ngā ruenga o lo utou ngā rue ai. Ia o whaala potonga, e maise fo I meni o kalesia, pi tā ua le whaitaunga le amatanga o le tausanga. Ia le ngata fo I lea o le whaitauina o aso malolo, o lea tunu ma lea tunu. Ia pei o le aso maliu lea ua la tarata mai, po le Easter. Uma o le whai unga o le masina lona tonu, masina le la sau. Ia le teimia masani o na pau, ia le teimia o le Easter, ia I nei ia I mātou. Ia ona whaanga solo toi fo lea I se I o lava I le whai o ngā tonu ngale mu o le tausanga. O le ua amatanta pena whaunga, ale nei e tunu. O le ua amata o na maua mai ia mo meo universities, o Gulf States, e anga iai ia whanaua onga. Ia I latou o le ese mai le high schools, o le anga ia tu universite, ia e mei mai lalo I le middle school, anga I le high school, pa pena fo I le Head Start, e anga ia tu I le kindergarten. Ia mai latou fo I ua le latou whalea onga le vama matua, lea whatu ala sia Head Start. E tā ua malava mea ia, I le system, le educational system ma le nei atunu. Ia pei o le vaenga lau tele lava le nā I le tā ua I o le mea lea o le Samoa o le tātou vaai I le esesenga. E ui no tātou fe esesea I systems. Tunu ua atofa I tātou tino nofo mau ai. Ai le mwhana me sea le tātou whaitaunga o le Samoa lava. O le Samoa. O tātou o tangata Samoa. Le a whainai po wheo le lalolangi nei tātou te anga iai. Ia le tangata ia mana nofo mau ai. E mo ia leo tātou murita ia tū la fono o tū maanga o winga a ia tunu ta itasi o tātou anga iai na I o tātou tangata. Ai le mwhana me sea le langu Samoa. O lau tū malauanga I whanua. O lau wanga whakirisiano I oe. Mea ia e le mwhai ono tātou te o e maota tau awe le tangata Samoa I lona whaasino manga. O ana mea tō tino o lana tū marananga I whanua o lana ngangana. Tātou te o ma tātou I le lalolangi po whelapa. Le mea tātou te anga iai. Pia le tua ua tātou lia malmania, tō te leo tātou, ia le ua au lia malmania le nei aso. Ia tātou whaasol solo atu January, February, mati a perila, o le masina pito puu le nei o le tausanga, 2 ma le 8 aso. Ioe,
ia toe so fula ia le ia Februari mati ia tors fulu tosu tasionaso ia matatu feu ia tuale o lo soifua ma lo wola se ia o fo ina ia o mai o ngā tonu ma pasi mai o ngā tonu ia tatu fai fo lo fo fai ngoto sanga ese le vavi io e le mafaina fa matalaina I upu le mamana o ngā ruenga lea tatu tua ia le o mai Januari motu atua Januari motu le ia fule le tatu ua motu martaula to tatu te fetau I fo I mai Januari ile na tau sang fo sila la tatu sa mo ia ile ta ua tele o le soifuanga maleola e toe fatala fatuai le tautua ma le auaunaga lau siu fofoga o le taeafou ia te oe sa mo po o felava o le lalolagi o lo e nopia I ai ma lalata I ai ia ma e saʻili manuia ai fatalofa atu siu fofoga o le taeafou lalolaga polokalame o le lupe faalele lo matou tamae le oʻi unga sera pese le faafofoga tatalo e ina e silasila mai ia te I matou oi fonei matalo ia te oe ia e sisila ia Yesu malona maliu tinga ia e awina ia I matou olo louanganga mai lunga ia e fesoasoani mai ia matou talosanga nei ia tonu lava ona fai ia sao lava malelei ia e sisila ia Yesu malona maliu tinga ia e awina ia I matou olo louanganga mai lunga ia manuia te leai o mea e whaia e I matou ia sanga tupu pea mai le fia ia Yesu ia e sisila ia Yesu malona maliu tinga ia e awina ia I matou olo louanganga mai lunga ua faafetaitele le atua lo matou tamā faafetai I louanga lelei faafetai I lau pule faasoa faafetai I le ola ma le malosi faafetai I lenei aso fou ua matou aulia ma le manuia faafetai I lou le tuulafuaʻina o lo matou ola faafetai I lou leoleo mai I lo matou fafo ma lo matou fale faafetai I lou taʻitaʻina I lau taʻitaʻina I le matou savaliga umi ua maeʻa le masina e tasi o lenei tausaga leo o matou le masina lona lua lona aso lona tolu a o agaʻi atu le matou faiga malaga I le o gatotonuga lemu foʻi o lenei tausaga o le valaau a ma le agaga faafetai lauafio e te pule I lo matou ola o le a le taimi te finagalo ai e pule toʻatasi lauafio a o matou o iai le ola
au matu iai le manava o au matu o iai i le whaatinoina o matu tiute mo matu whaiva a o ia matou le ola ta mai whaftaitele vi ia la o fio ele au noa ai au lava o matou tangata ia mafuta mai au lo nganga e bala au lo nganga pa ia o lo matu fesos fa si ia tautou waina ni tiute ma ni whaiva i ngā luenga i o matu whaia ma le loa i o matu whaia ma le mautino au ia foi mea se i o matu au ngai i o matu tangata i o matu tau atu ia le mea tonu ma le mea moni e te tau o na ola ai i o matu tangata Samoa ola i lea rofa i o matu tangata ma lo matu atunu matu te tatalo i le taʻitaʻiga e ua fai ma taʻitaʻi o lo matou malo aua o le a leiʻuga lava e le o le malo i le alonei a o le malo le lagi o le malo le atua le malo na tausini o e ao ona faamaoni ai le tagata i ona tiute ma ona faiva aisea e le o le malo i le alonei lo matou taunuʻuga a o le malo le lagi le malo lauafia o loo talitali mai ia o le ala lea o matou galuega e tatalo e te taʻiala ia iʻu le aso ina ua pō tumauina lo matou ola ia tumau atu ia atu e a o ani mea uma fai ona matou faatino ma lelei liia oe ai aua lava o matou tagata i magalo mea uma o matou sesē ma faaletonu oe o le atua e te faamagalo magalo e te lē toe manatua o matou sesē ma le aga aʻoaʻo aʻoaʻi faatonu ma faapoto lo matou ola mea e tatau ai ia faamagalo i matou le totopai o e kerisa lo matou alii ma le faaolaʻoole ma tatalo ai amene ia o le faapefoi ona tapena le tautua ma le auaunaga masani o lenei aso ua agaʻi mai le o gatotonu taeao ia o tatou iai foʻi le o gatotonu lenei vai aso i feʻau ma galuega faapena foʻi ia ona taʻitaʻi atu lou soifua ma loo ola na ua asolulu tatou i nisi vaega o le lalolagi ia e maise lava i le loto i fale o le tatou atunuu o Samoa ia manai o tatou aiga manatua foʻi e lea ia sisi o tatou le faapeo tatou mai uma e moni a po o le lautelega o le aiga ua o mai fafo ese ma Samoa ai o loo iai ia tagata o loo vaia mea totino anai o tatou aiga o loo faamuli mai o latou i o tatou lau fanua ia mafai latou matausi mea e leo mai i o tatou me foi na pi tau ke fioa ia e pi a ver fa momo ia i latou o lo leo mai o tatou aiga ia pe asa ili me o sao aiga pe asa ili mo me o matai pe asa pia e mo ia o le ai tau malele tatou tautua e pi tatou te a ver fa momo ia i latou o lo ioe o lo o a foi o lo fa muli mai o lo fa muli mai o tatou lau fanua ia ma tausia ma vaaia ia nai o tatou mea totino ai le faapea foʻi la e nonofo mai o lei nonofo a le foʻi iā tatou te fesoasoa ni tele atu tatou lafo atu tupe mo mea faalavelave o le tatou mena lena taʻu le tatou tautua o le tautua ai taumalele ioe e ao e ui ia i tatou nonofo mamao atu ia ai o le mea lava e faatagisia ia ma manatu mai ai o tatou tagata i Samoa e lē mafaiā ona
io ele mfaia ono tatu ese malo tatu fisosoani ina io tatu ainga i Samoa e saortala ia lena o le viele nei temi o te toe fatalo fotoi Samoa i lau fita fafonga ia mai na io tatu tua a sina le lau au sina nai tama ma nai tina matua ia se ia pa ia lava ia o ulu ngali talavou tama ma tina talavou se ia o ina matua se o tupulanga talavou o faite tolua o amata bave na amata o latou ainga ia ele ai tua o ia mea pe ona fai tu aso ia pe to afaiar to lua tama martene o le tolu se fu la tolu se fu sang o le fa pena nei ona po io o le sistema titi no fu me manon to lua le au 18 years old io o le swinga tele leo lalangi o lea o tatu vava ai ia ai ia tatu te vava ai leanga lelei io ia foi di stangata tuai a mata ia fa solo ina matutua matoina ia eli grandchildren eli grandkids ia e fa pena fo inisi fo ia io talavo nano no fo talavo mai ai fa solo ina matutua ele iai fa manuianga me nei o fanau pela tasile na me nai issues na mo me o tanta fo o tatia ia la tu fana au le tau mawhai na isi tangata io tau mawhai sa ili ni ala tu whanau ili soifuanga ma leola ni tau whale pāleni ina le mea o le mau tamaiti au lea ili o maua nisi tangata wanoa ia mauai ia le mea alofa tangata le atu ia ia le tari tununga Samoa le fuila ua amatalia ni o tupai talo fausau talo fatu le tautua Peka Salima talo fa Peka Kelingi Peko Pule Ronnie Ngale Koroseta Seta Oto ia talo fatu ia le tatu Keli Pule Ronnie na fanua le ala ile auloto le ala auloto Patalo fatu ia fatonu sopoanga, patalo fatu ia sei aute, ngau le malia o kif, ia ma fatalo fatu foi ia, ia, patalo fatu ia tatu tutua me la unanga po fia lava o le lalolangi o lo e mafuta mai ai. O te fatalo fatu e fai sui o le unanga fe pea si fongor tai o fo lalo por kalame o le lupe falele. Ia matu te fatalo fatu e talofa lava. Au tato iai le masina lona lua o le tau sanga. O lea la u tatu matawina ia le sawa o le teimi ma le itula. Ele i mamau atu nei le vai aso na te anifra o tonu mai ai. Io e peye whaiama u wanga i la u whainga malanga i New Zealand le vai aso o tea. Tele so na o ngā ma se whalea o ngā moa te tatonu foi mo le tio foi tanga le tio foi le langa mo palangi se fea na tupe se fe ona taimi mo me o livi mo ngā luenga e alu e travel io ma fa pe u portato o nu ia tatu mafuta foi ma pai ma la fai ia asi mai foi ia faia le ea o le nei tu fai ma fasilinga malosi io e pe o le o la siasi ma le soifua fiasi ai e sui e manatu e sui e langona e sui ai le va ai io e pe fa pena le taua fai ma fai se malolonga ia o langona le na
ina ua o tonu mai le vai aso lena te nei ale suina io e whaalongona le tino o le mafaufau ia ma le tiusi o manga e se fo tiusi o manga no latu o waba ai ia ma o mori mawina ia no toe foi mai foi le whapei upo tātou back to the reality o a reality io o mea ua masani ai le soifua ma le ola ia o le nei lava la aso o le aso lua o le tātou porkalame masani ia ma le tātou malo masani le tofā ia mo fanua tupa'i ma cheda i le tūlā e ono ia po le tūlā lena ioe leai po le ono o le tolu tūlā le tūlā fitu o le tūlā fitu ia fa'atoa mafai ona o mai ai le tātou malo ia po le tūlana e tolu e fā le tūlana e fā ia o te lo mo tino le taimi ne te ua vaveta watu lo taimi ele o tusa ia matulanga o lo whapea ona o iai o le tele o issues lea o lo whiangai ma tātou ia ai mai se fo i le mātou pito la au whaasalalau o issues o lo tulai mai i lo tātou atu nuu ia ua e le se me tele fua tātou tala noa i le lalolangi i ma o le lalolangi e le o fifa alongo nisi io i ni me o lo tupu i le lalolangi ia lava tātou te mori mawina lungo le TV pe tai o lo tuli mata ngau e tātou tangata ia mo o afoi o tala o lo tuina mai i le tātou lau whanua ma lo tātou atu nuu e pele ia tātou e tele se teimi e sau le tātou malo ia po le whetalainga ia mawhanua ia ma whasoa toi foi ma toi tala noa pe o mea o ngaonga ia o le olo tūlai mai temi nei o le ata to ia mo meu filfilinga o whaurulunga mtanga luenga ia pe o mea masani ana ia o le sui o ila tō ua whaurulu ele mtanga luenga ma le mtanga luenga ai o mea o lo tūlai mai pe o i taula i ai le bai esia langa o mea e associate ma le atina o le atunu o Samoa ioe pe fai mai o mea e ta uai le oti e ta uai le fasioti e ta uai le fana e ta uai po le ala o mea ia a o vaenga uma ia o le atina ioe atina e o le mafofau atina e o le tino atina e o le tamao ainga o le atunu atina o mea o malapa ioe to o fe lava la ia ngai ai le tatu wa ai ma mea o lo tatu mata atu ma tatu whalongolongo i ai o fai o li poti ale autostala ioe e tasi ala ta whalongolongo e tau mawhai ale tu sitala ina ia whaatatonuina le atunu ma Samoa a o le tangata ia o manino lana wa ai malana whaalongo malana whaitau ia lunga le malo ma me o lo tupu temine tasi ala whalongolongo po le atu sitala e kami mai e tasi ala whalongolongo lo tam whai e mai o ia tu o ngā tutonu but ai le lau te lenga e te pela o le lau te matua ia le se whaateinga ia pe o leu au mai le tala fōre le ufa pe mai le minsta o tupe a me lua tau sanga i utu ia le palele le fai mai le li pale mia le ia e fa tupu i le tau sanga nei fa to e alu le te fa longo i tala ioe i le mori mau e pe o le vai lau tele ia ale minsta e fa matala me le minsta o tupe e tele ngā guenga e anga iai io e mfai ono va ai le o fa pe mai ia le mafai nga contradict le malo ia la tutala ele ese le tala ale ali parmia ese le tala
a o le au te lenga o mea uma ia. A tango le leia whaitau ia le te whalongolongo le lei le minsta tupe, malana tali mai fesili. A tango foi la te whalongolongo ia le tala mai. A ua tatu te whaitau ina fo le au, tatu whaitau le lei wailaina, tatu loila ia lea. Leanga o ila, lela o no fumo whalongolongo mo te whaitau, mo te whalongolongo i news a senior members ia o le Charles ia po le journalism a Samoa. Na o tasi ala ta whalongolongo atu. Na ulo e fōringa mai tangata pi ia i loa atu i tangata o tutu o ngā tutonu mawhai. But at the end of the day, tatu te, o tasi le nāwa ainga le o tūlanga le leile tatu o nuu i le waitau le nei. Ioi. A e wa aile le i le CNN a le atu nuu le nei. Ma isi ala tu wang whasalalau. E whapena malava e whafolinga mai. E manino a e alulua e o a i le whaiungo le aso. Wa e loa le me li lifa iai ia lato fo i tau mawhai si ilunga le vaenga po le Democrat ia po le hafoi. Ia po le hafoi. Republican. Langa whapena tu stala nei. E whapena fo i Amerika whapena fo. I le whapea o le malo tele na le iai leo to inga tustala whapea. A o ano tō tilo le le mau tō baba ai mau ko whai i no niau tō research. Na vai le fōringa i li poti mai pe fōringa mai e leile o ngā tonu. E alo duana e loro la i le. E o ala i klistene o le nei atu te menei. E lo le leia le prestene. Ia le news group pe langolangoina on tule mai. Na te loa le fōi. Ino vai ngai fōringa mai e moni matonu. Ala ai o lo milo ia vai ngai ta umai tangata. Ina ia suia le whaalongo tangata. Whapena marta tō vai ngai Samoa. Ioi. Ona o lo lato te tonunga ia whatuatuaina i lato e tangata Samoa. A o le leina tuto ala whaalongo. I whaingo news, ma whaingo tala. E no fua ta ui whaamatala mai i tangata. Le mea e leo manatu i ai lato. Mai o le tala moni le nā maun o senior members ia na e te sira fia tangata i tala no tuari. Le ti nāma le tama. Na e rola ia leo le tala le whaiatu. Mai it's not healthy. Mo tatu atunu. Ele healthy mo tu stala forward. Ele healthy mo le lau te lenga o Samoa la tu te le whaita wina mai leina o tustusinga i matala ia o lo tau whai mai i le atunu. Mo a ula vai. Tasi ala whalongonongo atu. Ioe, e whaitu au. E whaitu au le whainga pe fōringa mai e matango fie le whalongolongo. A tango le leia au mai tusa le au mainga o le ese senga o le tala ale minstau tupe i wa alele. Male pe o inale ua nga i mai iai le au tustala ia. Ia ona whai rola ia lea ma sinonga ia ila tu te i le malo. I le lau tatu whalongolongo iai. Tatu whanongonongo iai. O le ua mai. Sao, no whanongonongo fo ia o minsta. Ai a utango la interpret le whapatala mai e tu mai. E whamatala mai le au te lenga o le vaai. Ale malo e tusa ma le mori mau al minsta o tupe. E le iti mea o lo tau mawhai ina ia whaia i le teimi e tasi o lo winga a stretch tu le talana i tua. O le tuinga time frame na tiptilo. Ai leo wha moe le nā. E leo wha moe ia whaia, to a whaia i le lua tau sanga. Leo uta pena i le taimi le nei. O le upu au mai, o le whai unga o le tau sanga le nei. Le ala ua mai au mai ia le pia au mai whapea. E wha matala mai ia Samoa. O ila le whi mea ima fufongo tangata. Ona o tala ave. O tala a ila tau. E le whai taua le lei vai leina. Ia na whaileo ni ala tau tala ioe. E o mai e fōlinga
au mai whapea le langona. Ina ia vai iai langona mamanatu o le atunu. Ioi. Ole winga na tala pe wai au fer ni o to mai America. E tanto mina lo tala le fai atu. O le CNN o ai si vanga umo o le media America. Tonto vai le sela o tala le fai atu. E fai tu au fo. E fai tu au fo ia tu stala al malo nei. Ia le presidente e lilifa iai ai popoto la tangata nei fai ia lato io o le tatou atu e ala na ule talia ina le tatou atu o tatou te whataitai ia tunu te tele nei ma le whainga o lato aisia e la iti a whapesi o tatou atu e whainga o fie o na whaasese ina tangata io o Amerika e to la iti a tangata e fie i nei mea o isi tangata e pei o tangata fo i e whai mai na al fata teria ma va ai po ferme nga iai le li poti tano al taita i orne mo ava noa o ila to fai mai i le fainga o pepa no foi le atu no pe o le a o atu i le vai i le fasalanga e to ave i me wana me ale ave talinga o tangata ni a se o po le tina e o malo tele ele anu tele ia i o la to mafofonga io o ila le nā o lo fai tau ele au mafau ma i la tau lunga tum o le nei atu mai loa le lei e tai o le nei atu le fai tu au o vaenga i oe o lo faia le ngā luenga fai tu au i nei e lo le lei e presidente nei atu ia le vaenga le media e langolangoina lana taitainga e loa fo i le vaenga e nate le latu te le langolangoina i oe i latu so se America le faro se vana sanga America no foi America ele o mal na melo tano toi e na tele la ngona foi la melo tano toi a o ta to la vatunu ele titi si tama ia tunu o lava io e email e o la ngona tu nei io e fa penale tatu va ai ia o le pe o le au te lenga le na o la tala noa ile i le tūlanga na o whanongo i le porkala mea le tamai tai lea pe o lea te le ina le fia ai pa ai foi i le tamai tai ana le vailuaina nei le malo ana le vailuaina le whatuatua i le tua samotasi e le manino ai o ia na latu le fast ona o fia mea o ia na ia na watu le fast ona fia me le ngata fia me ai sa mau ai le vano ronto lua e fia wa ia o ia o se leo na nai leo ina ia le fo isa fai va pale mia au atu la mai pea matu la mai pea tasila nei tangata ole elia ma eli pu e tofu iai le malo io tangata ia a le mea sili na whainga tāma leanga o le mea leo mai whaafolinga mai lunga ma la tala o leo mai whaafolinga I'd rather come forward and be real ile amatanga ile peifo ile peila le tu stala le fai mai news ale o le temi faila na news e fai mai pe ia e mo ilo fa longo to la au mai au langa lo mau tato lo mau tangata le audio fo le ma o le na audio ile to e pe manatu e lo tangata ile to e pe lo manatu tasira le tangata ola fa folinga ila nga luenga fa tu stala oi no fa longo foi la ile por kala mer tama tai tu stala le ma se tasi foi di fa sala lau mai tu tonu o le radio Samoa an po e pe tala noa ile mere o le one government grant
ma fōlinga mai e le fia i le whaatinoina Itali ale li pale mia na tali ya I ato te loa I ai le fesili ata mai ta ile leo upe manatu I le press conference ma le li pale mia 2-3 days ago leo upe manatu alava I le tali ata mai le fesili ata mai ta ile na faile li pale mia pe te talia la fesili la ufionga le pale mia pe e te talia la fesili le mea leo le one government grant se lo fa no ia I to inga tangata alela te mo ni tala ai se va fa le nu fa le la tai o le tamai tai le ma le fionga le pale mia le wa toso me ya le la va fa le nu awa na whapeata I te ole fast e lango ina e lango le lafta tai lo ni le ai eita ia la uri ai alofa ia fia me yo e fiu ala fe ka mia I solo na tala man tasila ni tangata o le ko fake pictures le se tala yo le se tala ale tele yo o mea e onga matala I tonu le atunu e tatau na o ia I whai e nia la tu sa ilinga. Ai ese a mea fesili ai pe au mai e interview ia pe whaatala noa le taitai o le mano. Le mea na whaanoa noa tele ai na telefoi se mātemi na po ma le fionga ia le ota. I le mapo kalame na po. E mate tufai ma whaasoa atu mo lau whaafonga anga samo. I le anga o le meo leti o lava ia Utah le whaalata. Leti o lava ia Utah le whaalata pi tasi lea tala onga o tuspa ia. Tasi lea tala o le tangata na ia whaalata ina le li whaola. O ai tangata o Utah. Ta fifesilia la mena lina fili le tangata in the first place ata tu te tilo fa nta sisi no winga na filia e sa we faile na mta fa yoile ioi na filia male mautinoa e sa o lana mta fa yoi na te fa lata le ali yo filemu ioi e fua ile ale winga o tala langa ile fa pena ngata ai ile to se fulu ma le to tasi ioi na uma loa na fa lata alu pule lo nola e femena to e filia le tangata e fa atoa iai le se fulu ma le lua ta to tilo la I tangata ia a wale fefeta to malo e ta sui le vanga ia ioi ai loa o tangata ni e a foi le e ono fale tonu wai fuanga le malo fautuaina company tustala o ngalu e tuturi ne ai tuturi le menan fa ia Utah na pule lo Utah lo naola ele ngata ina li fa pena to le ina to fili le tangata e fa atoa nga luenga ia o anga luenga o le to se fulu ma le to lua o no winga a fai fa alata tangata ia replace a fai fa longo me company langa ele o te mai mo o te mata io o te fa longo foi fingo tala e foringa mai fingo tala le abele fa sala mai le atu le seri mana ia o te fa longo to pe o le ele un atonu ai si utala ma si foi e te loai e mi miloa e tam fai ina ia se lape o le malo io e tama fai o le tangata poto na te toe nga ke readinga le tala ale minister o tupe ina o siringia I le tala le ua langa melisa wanga lau fape o pepelo le lipa le mia ua le tupu le mas tausanga ni fa e fua I le lipoti ale tamaita I ale afoi ale minister o tupe e le valea le minister o tupe ele mafai ona I loa le minister o tupe
male li paringia ina ia country tiktai tali sui to ioe o le mea la tatauna fai tustala ia sua se awala lelei e au mai ai lo tam fai au mai e tau mai i le atunu ua pepelo le malo langa ua nganai tangata ioe o le ua leo te tele ai la tu e feita i le malo ana whanau whala tamai ta i le ana po na te loa le leia o le whalongonongo atu le atunu o le whanongonongo tangata i la interview Malaysia i o le Radio Samoa ana po well ana nafi po ana po a maua ana po o te fifia te whanongonongo mea ia e au mai ai mafufonga ia te au ma o mata o mutu o mata o tala e o foi la i le li ina whaia fisili ioe Pei tama whaia vane se mea, ina ia iese lape o le malo. Ioe, e tama whai lava ina ia au mai se whamtalanga, ina ia iai se lape o le malo. A ola o tiutele, lau le tae aisi, e le whapea o te tama whaia puni le malo. Ai o te tama whaia whamatala, ina ia lau tele le waaia tangata whalongo. Ioe, o le anga i mai o le malo e ta pena le valele. E ta pena ia mautinoa, e le whainga tai le atunu, e le whainga tai le malo. Whatau sa o ale valele mai lea, i le long. Aisea, nga whai rau kori whai le atunu, e long le tupe tutongi e le valele. Le waila lo lava le pasene. Ua toe ngā whatia e le atunu, na long se tu em fai na long net le fo i la u fai tau atu i le pasene o le itala fu le o ia a o le fuafuanga ta mai le malo e le faalangolango i le itala fu fatau se valele e pa wale fautuanga i le malo o le sila tutoa either list or buy it pe fatau pe lisi io o le mela na tau ai i la u tautu le toe sila o le malo, e toe ai le lei i fesilingia i latou, ua iai o latou to mai whaapitoa, ina ia mawhai o na iai se valele. Moa wai, a lisi se ua i valele, that would be nice, that would be fine. Ioe, o loo le na tatununga, tatou amat, to start from the scratch. Tatu amata mai whapena. Ai o le mele ia Samoa, o lea ua i la lo lapa, ua i lunga le GDP, maura lo ai tālafu. Meaning, o le winga o la utala, i le taimi nei le ai tālafu a Samoa, e mawhai ana ai tālafu sa o hare tupe. Pay off le valele, maua le valele. I le taimi le nei, i le tausanga nei. A whai o le whanau unrongo mai minister tupe, ma le whainga malo, e territorina o tala le whai atu. I le tūlanga le ua iei ei tā lafu le tunu. Ua afford le malo, na tongi sa o ale valele, i sona ei tā lafu. Pat o fuafuanga ma tā lasi ale malo, e leo le taimi nei tu e tango fia ai le ei tā lafu. Eoi. Totongi pele ai talafu se i o le tūlanga ea, e whai ai se mea sili mō le atunu o Samoa. E tasi anu na mainga ai toi o ele ai talafu i le 50% lea e peo i nā whatūlanga ai talafu le lolangi. Ale la lolangi, mai atunu te tele, banks te tele o lolangi. Le silana me whengo fie au na malama mai i la tui e tau whaleanga i le malo. Ele whaingo fie, ele whainga tā i le malo. Ioe, le toe tango atu le malo. Whatau sa ora valele, i se tupe wha ai tā lafu. Ai sea, ua te le ngā ruenga le malo, e tutongi ai tā lafu na iai. 1.2 billions. Ua silia ma le 50 i tūlanga whapasene ina. O ai tā lafu ale lalo langi a toi lena o Samoa.
e alau ele fartupe te tele isi te pio America isia e lo le leia e lolang e tele resources America e nga kongi pay off uma o tatou sa mo e o lo tatou le 50% ile me ngatai pen lo tatou ile te fenfasi tala lela ton watu le fai il fast to ton ai o mai fai mai i se fa upunga pepelo le ai o le vai le te fai ele nana le te fai tala o limit wa over ma le limit o le tonyo tala mela na o to lo le malo to tongi le tala fu se o mai lo ila lo 20 something percent ile 10 million o lona winga o le sila tons fu percent le e ma fai na pay off le valele pay time ele o fa moi le na o le ma le to fa longo le yo e le lo to fa longo le ina di wa ana fa pela se malo e tama fai e fa maliina o to le mele o fai le valele wala man fai valele e fai nga alfa to fai lo male tala fo sia o le o to e fa tanga bank se tele o lalangi ia sa mo ia na itala ai le o fa mo na malo fa tanga pesi mesia mo aso timu a o iai a wala te pela le investments le wa mai io o isi a wala fo ia ele tau iai mafofonga o le vaenga ua leva o na tula mai paua le o le mea na mafofau iai le HRPP malona tula mai io paua lea o lea ai talafu mea na lena o mai ma le latu tala so se malo le lalolangi nei e ai talafu no fofo ile scale down anga ile ngata individual members mfape mai a ile ai talafu e tele ia o le wingana o ia o tanta ai talafu ai talafu nei o fiela ni mentions o tangata na faipule talue nei lawo kuku mentions kai fia kai over man milion ka ul fali ale la ole ko faipule le ko minska o ai la fa mo ko gir fali le fai a ko foi ka ko kilo le au kelenga o mea o tele tau fai atu o na e te lo tangata no foi mentions yo fale te tele silia man milion na tau fale wa lela o le to fai pule o le o ko minska ala kau le long fa pena o ma le mena tilo i ai le malo samo yo pena o ma le concern na i ai le malo a fai ngai la loans nei ai feo ki aku ka ko nga fai loans o mai le si tupulanga fou e fatala lele la tuva ai i le toinga o loans ia le la tuva ai asa me na le fai atu le tu la fono le o le LTRA yo 2008 ele la tichirva ai ma tone e tam fai atu e ma to te fesoa soania i le malo ina ia tu i titia yo tu i titia me ia to te langa me to le mala malama ia lango ia tu le pam na le o te fai atu o le taimile nei o e fesili le minister tu pe to te fesili i pale ni pe sa o tala le fai atu e le fai ngata le apa tu le malo long a to se valele i se tau e long aisia langa lo mo fai ko e long sa mo te le vanoa e long sa o me atu tongi e valele pa te lo le na le fa mo a ko e oso fo i le long o le fa o mango kongi aku le mafia fio le long a le ta oto mai opportunities e ta oto mai au ala fo o tupe fo se o tatu vava ai so ole long na vai it's a final attempt pe ale mafai o na ngafatia le telo me fa to ape ole mindset le na ole o lo ta oto le malo ile taimi le nei pe ole long na le me muli ai awala fa tino inai me ale malo mela na o tele nei papea ia te o le tuanga mato te feita ia te yes mato te le feita ia te oe
ai matu te ino ia mena e fai. Ele ita le atua ele tangata. A ita ile angasala. Tu sa uma mani mele. Matu te le feita. I ati oe lea tu le pa. Matu te ino ia mea ia fai. Ioe. Lala lea leino matu tu le mai isia. Matu te fesoso ani tele ile malo o le aso. O le faa moe o le malo. Manuia tangata uma. Social development. Ioe. Ia, lena. Ta oto ia. There are certain constituencies. Ele I langoina mea malo. Ia, le lau whanongonongo tu nei. 14 constituencies. There langolangoina le HRPP. 14 pe 15. 14. Sawa. Sufa. Ale whanongonongo atu. Eu talo le fono. Pa fonfonga le leia le mele le o talo le fono ale HRPP. E fai ai le aso farele te fa sa mai au sisi. E uma la so farele nei le la fa mo fai le fono tele le HRPP. Pe o le la vale te lingo tangata. Le foi le fongo e koe fai. O le fa ka o ko aku le o fa nga solo ile koe kaulia ni me fa upu fai le taimi nei. Ile o koe manga o mia ni mongi meo I fongo fa upu fai. Ko fongo fa upu te ila kalaka foi paloka. O le kaimi ngei. Oa e fai le me lango le malo. Mo le manui o tangata lau tele. Ale lau whanono nei. O le talo le fono e fai e pete sa. E kalo la I se furufa. Ale foi ua a apa atu I le 5 se furu tasi atoa. No what foi la the man he is contradicting himself. I mea ia. Mana tua foi na oso foi faila na tala. I le taimi o lea ai ina ua fito a fou wale anga I o le la aulia le mali toa mal fas I fito ata wafu fu mainga o fatu tu ile tu samutis. Lena fai mai lena o I fio. Aioi. Le ai oso to ina ma leo tele ma fai mai lana tala. La le ko fe au ko ke o I ku malo o le HRPP. To mana tuan mele sam. La le ko ke lo le mea ka ur fo malo. Le mea kongwa le. Ko ke lo le mea ka ur fo malo. Na fai do tono le fono le sa lan saunoanga le 2020. Au mana I 2021. Na itai lava malu le meo le temi na oi manono tai. Ai tato ina fai mai o le mele ta o fo malo o le o e fo ua I tu malo o le lalo le pulenga fai pule o le fai pule lalo o le HRPP. Na mela ke o fo malo o le o e fai mai I o e manatu o le tunu. Wala, lala melo ko apa nge. Lala melo ko le o e fai ngale food fai tu malo le. Ale uto apa ia mai uma sui o le 5 sutasi tu malo. Ile to fono le to pena nele so. O to lo la le foi. To lo le leanga tiro mele tu malo le fai. E no e koe contradicta ia ona manatu ona mafofo. E ese le upo mele si temi e ngalo ia ana forfolanga a o pale mia. To ngalo pe ka maro pon me e ngalo ia o le me e la e manga ku fa kanga fa va valea. Io o I tonu ale na oso em fai mai fou malo lauli fia me wei ma o le leo mai le fono ai o ave ia le mele o le ai o ave le me o le ale ta o le mea le roadshow
ma fai mai ai ele ai se fe au ale fast e o ai e fai se road show i tu malo o lo o iai sui o le HRPP. O tu sila la le fono le o talo le fono e anga i le se furu fai tu malo langoinga i ratu a le o extend atu le latu walau i tu malo umai 5 se furu matasi sila to toa sa mo i mea sila to toa le o koe ngofo ai koe ka umai le akungu e sao o au o tangata fo malo o au o tangata fo malo ale fai ale fau tuanga la vale le pare mia ma le tatu malo na ole atua o pei o le atua o avanoa tau te o mailo in a real life ma le nature tangata soifua tatu te le la sia si vaenga le o le nature o le atua ia sila fia mea ia o le natura lava i o le atua o avanoa God of chances tatou ele ai o le ale mea ua au mai ia tatu e tatau ona fai noa ioe al fautuanga foi lea le fionga le ipālemia ma le malo auani avea vanoa ma ua tatou faapea o situeina ua matua fai mai upo le atunu ua lē matua ai ioe mai le fai le fono o le ua alu galuega le malo ua alu galuega e le o ni taimi o ni toe fono vaega faaupufai e lo te taimi nei ioe o taimi nei e o mai ai ua latou iloa ua uma faiga palota e lē toe aogā na toe faini mea ni ia ae le o ngofo makalo i kumalo si fuma fa ai koe fa lau kele atu le latou vaai i tu malo uma 5 sifuma tasi for what o a mea i tau mawhai o a mea i tau mawhai na mele kaunga e whaingi mea nga e lango i le malo ma whai se whainga ina ia tasi ina ia maua ni mea lelei mo le atunu ato tu au tau fono whaavanga whai o ko sila e koe whai se vanga ni fono se fast fair le ai e le o koe fast i le kaimini e o ai supporters le abatu iai o koe karangongi si meo ngi fast i le kaimini o koe fast ola lango le malo full stop ioe a se vai e le kai o le li ato se tausaga o le malo a le a fogofogo a ia le HRPP for what sila le vai tele lopo fe me o i mafaufago o taʻitaʻi o ni tagata e le agalota faatonu atua ioe e le o se toe taimi nei o ni fono faavaega faʻufai ua uma le palota ua uma it's done it's over it's about time for everyone to move forward ana mele tu mai o le faamatala mai e sili musa lo latou vaai ifo ia latou lava ia e au noa ma le vaai i le lautelega o le atunuu e vaavaai i mea e lelei ai le vaega faaufai lava ia alone e lē silasila totoa i le manuia o tagata lautele a silasila i le manuia o tagata lautele ioe faagalo vaega faaufai ua uma le taimi e iai foʻi there are certain time to prepare your party ioe for the next election e le o le taimi lenei o le taimi lenei ua faagasolo galuega a le malo o ane tiʻetiʻe faatasi ai agree i mei o fai ioe
Ele fa pe tu ai me tu te va ai tu fa nga so longo la tina le malo ele fetawi then voice your opinion during la il fono ele to mai fa foi yo ilo I fa ye la tu ngaduenga atina no tu ngaduenga lang ele fa fo social media mai ngale ingo si ai o to o la fesili ya o ko samo o ai stui ko ke fe ai makua ia I le ngai ka malo ia Nick Paula sole le vari le ko ko vai pia oi sa le tala Nick lo o mai sa le mera le a foi le fai tu le tala tu le pa e mato te le feita ia te oi ai mato te ino ia me ia fai e matua I o matou ino I whaatino ina o mea I fai. Hei le seita I te oi. A matu whaat matou te feita I laua mio. A o ianga la mio. O e. Mio. Leanga o le la savali se fulu tau sanga. I le paya inga lona lua. Tasile mea o ona fo. Ona malama I tatu atu. Ma vaenga ia le tio lang no ina le malama ia le afo. Ia. Mea le ina fai atu le tala samo. Fai mai ele vai fartus pa ia. E lo fale atu e tangata. Tato tangata ele mse sio tato e sao milia. We are sinners. Tato tangata sala. Atu te lo tato le lofa le atua ia I tato. A le matua I ita o le atua ia tato ang sala. E ita I le ang sala, e ita I le amio, e ita I me tato te whaatino ina. A o lana tangata na fai. E wha pale I ai le atua. Le ala nao le maliwa Yesu. Sila fiala mea. Tato rola mea. Me tonu le fai atu. Ine ioso foi tu le epon whapeo le fai atu tau whaleang. E ala na fai atu matu tala. E matu te awa I tangata matu tua. Ai matu te ita I au amio. Matu te ita I au mea I e fai. Ele sao. Ele ioe. Pei alo soifua tu le epa o tu e fo ilu mafau le mafau o tamatiti. Ele I maun suble I. Ioe. Pei alo mafau o le mafau o tamatiti ftoa o le aile kau wha ki a martaipa. E te mafau is very childish. O au mata upu o me te tala noa I ai. Pe o mea ka maiki. O fela o ka oko ai uneskenga ongai. O fela ka oko ai me tele o le whapea mai au supporters. Tele mea ngana e whaia I lea. Teiloa. Le ai ma se mea I e te taulangina e whaia. O toe na nea I le teimile nei. O ki uma I lea. I le whaka mai kiki o lawa ai. I le whaka mai kiki o lau sila. I le whaka mai kiki o lau kaukua mara o ngangi Samoa. O atau sanga tele na e puna wa I e mo Samoa. O ki uma. Le ai ma se mea o mea I o koe sao. Ma toe le lei I le wa ai ala. Aisia. Langa e te fina wale. Ana e le fina wale. E ta lia e tangata mea. Ai tumu o le fina wale. E tumu o e I le whaafiasili. Ape ua muri tai atua ia o e au followers. Ana ua e loto mauralo. Matalia me ua o atu. O lewa nele koe kaukala le siurupo o lea.
Wa levan kau kala lesi lau sui kai ile sa o man fa maungi o me kam kau kala. Ayala na fa pe uma ma fa alo fa pe tanga tai. Yo e fa I fo yo la tu fa ausro tu ati yo. Ai fa fo yo le mala malama. I lo tanga matua ma mea o e fa ya pe. Apa wan fo tuanga. No fionga ile li pa le mia. Awal fa tafa mea ia. Awani ave fa pe o fa tanga matua. Ile aba e tanga matua fa me excuse matua e fo ye sira ngona fa pe a message to ina ya mama. A ko inga e ami wale. Ile awal le mai mo kai. Pe ko inga e mai sorry kula fongo kongi fa pui kongi. Yo. Ele mafai, we can't live with all these excuses. Isia e olo pala ai le tu. Yo, na tau fai ale o tau lunga fai fa mangalo lesi fai fa ale olo pala le tu. Yo. Ale makwai longa ngolo pala le ku ya ko mea. Mera na ilangon fai masi tau fa longo mai le tu. Fai masi tau fa langa o matu, we are voicing the voiceless. Yo. Ile ise to nga walofa. Che ilonga tofu fa pui. Fato a fato le ia wa. O le mea lava na e fesili ai. E te toe inu iai. Au le ava noa lea lau fionga le li pare mia. O le ava noa lea. E te sasi lo foi I le ava noa lea. E te tonu role I tala le tam fai. E te sasi lo I e te toe tu ava noa alu fai atu. Only God of chances. O le atua o ava noa. Mea fa le atua. Ioi. O tato. Tato te whaonga ina ava noa. E tu ava noa le atua. A o tato. Tato te whaonga ina ava noa. A ua au mai noa ava noa whaonga. E sape se. O le atua le tato te ola matari tonu iei. O le atua o ava noa. He is God of chances. O le atua o ava noa. O oema. O tātou o tangata e whaonga ina ava noa. We are taking advantage of those chances. Eoi, e sa ola pe septala. E sa ola pe septala le whaia. I do tātou o le natura na o le atua. O le atua tu uava noa. Ana le nei te o tātou. O tātou e whaonga ina ava noa. Na uwhionga le li pānia. E le o so tiute. Le tu uava noa. Tātou wabai le leile mta o sili whatus pa ia. O le atua malona natura, o le atua o ava noa. O oe ma u ma le natura o tātou o tangata e whaonga tatau ava noa. A ua maua loa ava noa e whaatino ene mea e tatau o na whai. Mea na e ta o le alofa I le natura whaatangata. O le a. O le whaatino ma sao whai unga whai. The right decision making, that is our nature. Au le tua ia. O le tua, o le alofa, God is love. E le o tātou le nā. E se le alofa e ta ue tātou. God is love. O le tua, o le alofa lava ia. O le tua o ava noa.
Ai tatou o tatou o tangata i o tatou loa o nā alolofa i tangata faafefea ona tatou loa le alolofa i tangata ia sa'o la tatou fa'ai'uga fai mulimuli lau tala'i le mea lea sa moa tulituli mata'i le fono o le HRPP tulituli mata'i le fono o le HRPP lea ua tolo le ua vala'au le fono sila i le taimi o le tausaga e vala'au ai le fono o le taimi o lea ua fa'agasolo le atina'e o le atunuu e lē koe maga'omiagi mo gi vaega fa'aufai e le o se kaimi o gi koe fogo gi vaega fa'aufai a le laega le gataina le kologa o vaega sefulufā o lea lagolagoina a lea ua fa'alaukele mai i le 5 le ala ko va'ai le mea e lese mo le se foua malolaga o lana tala lena fai i le lua o ina ua o le vaega le fai le road show ala femele fe fono na fa noi uma le vaega i tofā i le fono le toi ni ta pun fono na le watu fa mai mau tupe le malo ma kongi fai pule le ko ingi ka pu uma fongo le manam la mai la ko nga lainga fai ala to fa noi a se yo a mata o na o mai manongi o le atunu wato le limas fu matas ile se atunu na la to a sa fai mai o fo ma lo fia me ma la to mas la uri ma la to ai se ona ua sa valia i tū malo o loo iai la tau tutoni. Ala la ku mele o whai. Ngo whai la ia le e koe ngo whai ma koe. E sa pese se. Sa pese se mele whai tue. Ioe. Mena whai atua i to ina. Whai ma mawhau po ana tala na whai tua nai. O le mamuru mai si me nei te fai langa le fai tau atu ai la tunu. Ia wa fa makala ngilan me ka electrician. Na o le tentonu ale na ta o electrician le mele. O le mele o le vaenga le fai. E o e fai le road show. Ale le telefone. Wa neila. O le o fa nga solo le atina e la tunu. Ale te no fa makolo la fono. Kolo ato to e male limas fu matasi le o to e setemi. E se le kaimi le kolo e la fongo. O le kaimi o le mai fatasi o le tunu. Io eina meia, a eini me le fifiai, then voice it. Fatali, wait your moment, say, fai le fono on to ole tonu e fai voice me ko ke le fifia ko ke disagree ai. Au se upu le toi fa mau popo to van fai i le taimi le nei. Say timing is wrong. The share timing. Melanga lenga e fai mai ile tunu ua fou malo ile fai le fono ai o sa valia i tu malo o lo o ia te o tole i HRPP fai mai o to e fou malo. Wane. O fai foi le o levanga e fai melo ka o fou malo. Levanga e fai. Levanga ko fai. Leva ko fai me ka o fou malo. It's treason. You are. What do I cancel? Inga ko fongo le offer this Friday. O ange fai. Fongo i fea. O a ko fau nga ko ke fongo ai. A leo te fai atu. Se se taimi. E leo sko e kaimi ngi fongo ngi vai fau fai. Kaimi ngi o leo mai fau fatasi le atina e o le malo. Leo uman pasia talo tupe. Leo pasia talo tupe. O le mai le fai le me te taun fai. Mo le manui o lau tele o le atunu. Ai leo pasia o kalor kupe ko o mei an fape. Io ai. E leo toe fata mala le atunu. Ma aua ko ke ko mai le ki o ia ko ke mai fa valea le atunu fa mai a mea le atunu fa mai le atunu fa pe le atunu ngai ka mai ka ngai lang to te lo o le tio ia e lang o inya le banga le
Tu te vai tangata na fa longo ia auto. O le fa inga o tangata lang ina auto. O number tangata na fa longo i le tio. Pauanga ka kanelang longo inga auto. O le fa matala mai i meia. Le fa inga o le atunu o le lango ina fa malo. Auto ola tu te fa longo i le fa mai le po o le Australia. Nga ko kilo i tangata na e lango ina. Ao fo ia pulotu ole na fo nei tamai tangata e mata la le fua na fa matala mai atatu pauana tangata lang ina lato ai au mai lai por kala me lang ina fa tu ila tu sa mo tas ia sero kala au mai lai ia ila tu e lang ina le malo ole so the government of the day ina fai kilo le e feita wafe tangata mai moina ai sea ole e o tangata i le me taritonuina le mele tu te taun tu tali se paia lea u fanga solo le 1.8 billion millions le u fanga solo le 1.8 million i le 10 million ai sea le u man pasia tala tu pe fa au o tupe ia na polomisia i tunu peitai. Na satia le forlaunga le fatutua i le tua samu utasi. Na laina o sore me tau o le snap election. I malama o tau o rua ia whaia por kalame ia e tau whaavalea i le atunu. O le tala o le tupe le amata nei i a iuni o le tala na tupe to a take off hai mea ua uma on forflatu i le atunu. Tala tonu ana le tupe to a mawhai ai o na whaonga ia tala na tu inatu i le atunu. Tala tupe i a iuni i le tausanga nei to a tau se ia pa i a iuni o tausanga fo. Na tova ai e rola i le tele o mea na io. E wato te filosofia e mea nga ke le lopo fe me nga koua o ngai sore. Mo ia lo kala. Ki nga ang whaia kore kala o le kupe lua wha lua lima. E ko filosofia fe me o fe men ko forfola. Ai a ko i o ko loa snap election meaning o le palota whaifa fose. Ua whaia whaafose i le parota a le regular election lava ia. Lefta whaia a perila to sanga nei, this year. Ma au mai e lolan tala tupe e whaatino i na ai ana ngā luenga ma na forfolanga na whai i le tala le tupe ia iuni o le lua ono to June 2027. Complento. Understand. Ai tatau na whaafitai e le tala tupe whaawau le whainto mai whaime o le tala tupe fia mele ua. So vai ko vale ke. E le ia ko mawhawhau o le tala tupe whaawau langa o le snap election. O le whaafua i o le whainga palota. A le regular election ai o le taimi ai o le whainga palota. Lefta atupu ia aperila o tausanga nei. E sa o PCC. O malama. Ai o ko ke mai foi me la fafanga ka mikia o le fafanga ka mikia o fa pe le amale. Sele. O ko sole po le vale so ya o ko so. E mo ya. Ke foi ka e fa malama fa fia ngai mea. Fa malama fa fia. Le se kala le ko o le mo ko malama ko ke muso malama. Le ko ke vale sa o. Oi. Ia nga. Le la ko fa malama le le ia. Le wa amata na fa nga yoila le 1.8 million o le tupe the leftover ele ma faina fa tinoina ile no fa inga talwai. O lo winga o le porlo keti fa awau. The brand new project, I mean budget. Fa to a fa ia uni o to sanga le nei. O ina la le la faula i mai ai mea
na ofa atu i le atu. Ewa, e sa o la pisi setala. Sole, le lopo la lini mengo kale fai pule airi. Fai a koe foi. Vai, le tio ia la tu te fa no numi fa longo le atu. Alongo le mai ia te. Fa longo le mai. Yo, fa longo le mai o me fai mes fa le on. Fa le on le mai. So ia ko ke fa vale ia le fa longo le atu no ma tu fai mai o fe men porfola. O fe men porfola. O le budget lena fo lena fai lena le pasia o le budget e sao. Na fo mai le time o fi me. Lena paua me na insert e le malofo. E me ia tu e malofle e termine. O le tala i o le tupe fa au mai ile time o fi me. E pa ia tu ia uni ona kick off ai lo le na paketi fo ale vaenga ile time le nei ma a fau la i mai loa ana mea na fola atu le atu ni. Wa, complaint. Ia na. Samoa atu toi whafonga i tangata e papea mai. O whea foi mena fola. O whea le tupen whawhangata me tiaong. O whea, au ara tala whai ei, wait your moment. I leo le tala leo le tupe whai ei mea na. Ioi. Ua e valea kele koe fo i sua sea onga kia ongai. Mai si me ki whakongoi o kia ongai. Pea u wha valea kele. Ioi. Por kalame e fia popoko ngi ma fia na ko so o mai ko kai mo le fa fia poko na o vinga yo kan fa fia poko yo le alwa lua fai mai yo le kai miliang o fai le mea kai miliang o fai ke lo ka pau ka kan fai mea nga ka ma lo leo oi lingo ka ma lo ne kanisa Ioi, au pe le o le malo kele, i le matango fie, e lo mea e ia o whaia. Koso a ka malo, koso o ia nga whaia mea umai. Whapenga winga o koukai kai. Whapenga winga o i fo. O koukai kai le ko ke pesengi. Ea. Ea lua whai mai ko ke kilo i pua. Ko kilo i pua. Koe au mai mea. Ale o whai atu. O a mea umanga ko mangako mo whai kuila e pā. Leanga mai rese mea kasi au mea umai o koe lelei. Ioi. Nei ma se mea kasi o mea o koe lelei. Talo fasi utua fine to ala tawhale whaftai le whira mai. Talo whatfo i a Charles. Talo fo i a autu lei taito. Ia. Ma i tatu uma o lo whai o na whira mai i le nei vaenga o le tautua. Ia. E se ta ua nei mea. Take kai ngei mea tele e le mapu le observa ia. Oso mai lunga le observa. So se kai mea so e observa i lunga. Ioi. Ia vai la utu sam. Le mea nga wha ngefu ngei le media. I le wala. Wala. Bevela le wa mo mali e toa. Wa mo mali e kwa lea. Le kuri fa full observa. O fi no o ke wa mo wat. Ai sea. So le la le SMS se e alo lua fa ma mesa. Maybe not. Ioi. La kuri ngai ai fa wa ngai la. Le o ke o makure. Ai uma ia fa pele po vira observa. Vale ele se fai unga ale li parmia. Nasao. Aur karo sanga ile li parmia fa wa meia. Wa mea. A se aka kai loa se oki ai me akwa. Fafo, fa pui o fela va. O ka ke ave alu o fa tu na o le tua e mai avanoa.
o le atua o avanoa. O tātou, oe, au, tātou uma e whaaonga avanoa. Yoi. We are here to utilize avanoa. E au mai e le atua avanoa, ai whaonga e tātou. Whautuanga whaina. Nau whionga e le li pāre mia. E maua lova no e whai ai mea tonu ma mea sa. Uni wa ai le whapea ua makua sko inga. Uni wa ai te koenga wa inga. A makua ai a miu walea. Belo le whatui pui. A makua e whaso e sa i le akungu. Kongi kula whamu. O ava no sa ona. O ava noa le leina. Ma ua tatu whao ngā tonu ava noa. God is God of chances. O le atua o avanoa. O oema tatu te whao ngā tonu wina avanoa. Yoi. He re whape e anu le ea lo mātou leo te tele atu. Mātou te tautua ina. Le tatu whainga mālo. Mātou te ai uli atu. Iou tau whaiva. Iou tau tiute. Ai alea mana ia o mātou whaiva. Ai alea mana ia la mātou tua lalo. Na whanua no ai leo le loto. E le sui ai la mātou tautua. E whanua no la ngona. Ai le li liu ai. E le sui ai le langolango. E ala na wha, me le linta le whaleo whapeo mātou la ngona. E le na wau. Le auso uma, le auto whafi, o lo whaiva. O le ai uli atu. I o tau tiute mauto whaiva. Whao ngā te tau wa wanoa. Ewa. Whao ngā te tau wa wanoa. Mena lo whetu, o tatu le masani, melo tu wa wanoa leang aisia. O tatu te la asia le natura o le atua. God's nature is God's nature. Ele se natura nau ta ua. Tatu te le sopo ia le natura o le atua. Tatu te le mawhaia. God is love. O le atua, o le alofa la vaia. O oema, so le ngata le alofa o tatu. Ele tutusa le alofa o oema, o ma le alofa o le atua. Tusa o oema me le whetua. A ua maua loa wanoa la ufionga le li pāre mia. Whaatino loa. Oni tatu vai e me o harmony agreements po anga pa o tasi ia me se se e mania. Nga makua i se u mai me kong kulau le ngana lengi upulanga lo te fai tuai. Mea umai ana ngamu le anga umai. A le fai mai tala. Ka ko ke fiu e u manongi kai po ai pipiloa. Po le hale tu ngā u manongi e mai kam fai e wha mangongi u e kai po ai e pipiloa. Eisia, le mor kai po ai e se. A o oema, ka ko ke loa e se u mele, awar kango iai. Pia mai se me sabu ai kongi, fea me kongi ai. Ai leo wharongonongo tua, le se u mai ka ku songi iai. Yo. So le langa whakinga uru isi kai mire mea. Ngai mai loka ngaka ngie ka alo peka ko o vale ka ngaka ia. I le sa upule o whewhinei. Tau te fiu e u wha manongi. Tau te fiu e u mangongi perfumes e fiu colognes po atu inga wha manongi whangu sa mo. Alane me. Kau ke fiu e u e kai po ai le ai. E mangongi kai po a. E se u e pipilo fa solo a. Ni tala leanga yu te whai. Le ai. Au whai ni whapres. Le ai. Lewa utala no atu from my heart. Le fatu ma le nganga. Yoi. E le ka alo se tangata ia Samoa. No.
Ele se ka alo se ka ngaka soifua ia te oe sa moa e mamala au upu mautana. Ele ka alo foi ka ngaka ingi ka ika iu se aku. Aya, se oe lango lango. Oe lango lango. Iyo e. La le mafofo ka ngi. E fai a se fa madia inga la kuloko. E fai a se malilie me o malilie. E kau fa malia oi o ko e kau fa malia o ko. Yo. Oi o ko e kau fa malia o ko. Ka onga I foi lalo le me ka kau o ko sa fa ai. Yo. Ka onga I foi lalo. Alo ki nga ngai lo ko palalu ko fa inga fai fai ko ke fifia ko ke sa fa. Ma ko kau fa leanga mai la ku. Fai masiava ko ni aku ni ele ava kan ka ya ki o ko esia. Tanga ko ke fa fia sili la ku. Wa uman ko coffee uman fai feelinga samo wa uman fili le tunu. And the people has spoken. Yo fai me ale tala le tunu. Tu si lima le tunu ma to o tomia. O ange fai o koma ka yo le malo. Yo ange fai o koma ka yo le malo. Fai fa le o ko ka inga. O ar fai pefe vale. O ar fai pala ai. O ar fai fa kumulima. Fai male loko ako. Oi la se ula sa fa fia ula ile tu. Ula pa. Sai lele. Ku lo. E akili nga e maka ngai au me ngai fai. Ku. Ku ngei lo. Ole akili leanga e matanga. Meo e fai pe. Aisia. Maku ke le feika ya ki oi. E maku ke ingo ya wa mionga e fai pe. A fisi lo la mio ai. A mio oi. Ya. A fe foi la feika ya oi ka kaulang o la mio oi. Anga ke lo le le me kau there's a limitation for everything. Yo e me ngata I sole ka ku le mafau sole. Yo ele le fai mai e vai me u vesi se me u feo ki kanga. E me u feo ki tangata la le me ruta tu vai. Oi kanga I feo ki. Se vai le me na taulilo tu nei luanga lau ale ko ka mai le longo to fa manatu mai ya sa mo luanga lau ile. Feo ki o kanga kai o polofesa. Tangata ta mamai. O ki ka miki a onga lela se la wa fe kausang o kausu aka ka ngafe. Se fa uka ka ko ia. Nga o sa moa I sifo le sa moa kuko kasi e oki lumo maka ai le loa ka ngoki. Fa mavaya kule komsinga, fa mavaya kule komsinga. Ala mai ngala ka ua la ko ngola makang e o mai la ali ali mai ke o ko maua. Fa fe fenga kupu ia me. Fa fe fenga fa ia ko inga finga fa vale balea fa pengi sam. O fengi ngi me hit and run. Le ai se ku ngu o le la langi e o mai se kai ngi o mo se hit and run. Hit and run nga maua 2 hours 3 hours time o maua. A o mia o le aso lua aso o maua. A se vai la afe ka usanga o su erga ko hit and run. Sole. Siam pingi ka ko meo le nga o mea. Eoi. Nga kule mea, nga kule mea, nga kule mea. Ai ako flaunga mai ngai lunga ma fa makala mai ko wa ka mai. Ai. Sole se la pil ka ko ngu ngi vale sole.
Tapi sa mo siya kung ungi vale. Yo. Kiri lopo karie aku si vai kama ia kungunga ko elau o ngiwe o lalokonga. Ai o karie aku ia kakuso. Enka ku se vai kaku ngi fa ki o le udua I pale mia kama ika I o le aku. Awa me kulai me. O me yo kulai mai I le udua I pale mia o Pasifika. Kama ika. Sa mo koe ma fau kokoa. Koe sila ifo I mea ia. Yo. Koe sila kokoa I mea ia. So ia ka koe whaia le upu anga ua whatpui ia ai mai. O uma o file musa mo. I lor koe ngā mea ngā ile o ana ka kuki kanango I ai. O le ave. Ile o le ana le upu o le ave. Ave loa. Ile koe whakari ka kou ana whapea, anga whapea, Iyo e. O ana. O le ngor te mai tau. Iyo e. I tau ki le mana fu I whaingoa ana I se ana tau whase. Iyo e. O ana e whaima ave loa. Iyo e. O le whisaonga na mea. Le whatuanga na wale te whainga malo. Lau whisaonga na te tai o le malo. Iyo e. Pe feita tatu malo iacha. Pe ita foi le whisaonga le li pare mea. Langa o tala o le whai atu. I le moni o le alofa. Iyo e. E alofa I le atu. Whawhiwhenga mai ngai ka ngaka e a mio whapea ma kam whai e su e so la tu sa. Nera pau ale o meli tangata ia. Tam whai e prove la tu o la tu sa. O la tu tangata pito I popoto o la tu pau ai o tangata e mwhaina braninga samo. Wae fuanga whapea. O koe ngā mawhawhaunga ngā. Iyo e. E a fua on whapea sa moa o tua I ngā mawhawhaunga. Ia, o le ua kia le kiki ali kula fitu o kaunga o marika kumaro ke mingi ia ka kupanga masani iyo e na kaufa e maru leo ia paupa iyo e sa le kiki mea te avakua ka kou fasalunga ia a tonu tala fia ngai lelei manitaimi o tatou wafoi leo o mai o tatou malo ia fiafi se I tuatua tatou ia o kako flyers nga o le fuana na ma le fa moe ia o I latou tonu o Victorville le latou fa moe na pe o no to sila mai ai sila nei flyers ia mataimi o lo o abatu ia ua vai atu ia tatou kau su e atu po feo I le o lo iai ia latou Kena o le la wa mata tu I la le tele I whapalangi mai ia le latou flyer. O le na o pi o le whailoa whaingoa whapea o le Inland Empire Samoan Flag Day 20 tua olu ono. O le aso Yunis Fulmarfa ia Yuni luas ful whafonga whale mai. O Yuni luas fulfa ia Yuni luas fulu o le tausanga ni lava
ia le fa'amoemoe o sivaega lea vaega le utaʻua o le feiloaʻi le paia o Samoa. Ia lea naʻu tua le faapena e iai le latou pageant a e fufue ave se autene tauvā tauvaga lea ia o lenā o aso i o le laʻafai ai le fuʻa lea o le aso sefulu ma le fā o iuni ia iuni lona sufasulima mai aso atoa ono aso o le fa'amoemoe lea o Victorville ia o le aso o i Upland le sili ngai o le afai ai i le o Victorville ai pei o le ofisa ia o mai e nonofo nisi Victorville ia lenā le fa'amoemoe vai aso atoa o le tuatusi na o le afai ai o le 8 Alpine Street, Upland, California, iwa tasi fitu waruono i le whanga utaua Pacific Community Center. Na o le whaatino nai mai a June 14, June 20th, 2026. Moro to silfia ia e iai mo mea iai whaafianga live entertainment and performances, arts and crafts, cultural games, ia o mea ai vendors ia o tura kirkiti ia fa kirkiti ia se taimi fo ia ono ale lato flyers na o to sila mai ia mo le sila pia e i tato uma ia leo watu ton mai ia le tato malo te mine ia malo ia leo toe po watu tuar tato saya salo to iki ona to yang mena ia le ia lewa okay ia le ngona le ia ia ni ia vanoa to fa talo fatwai le to tua ma ona ia ti ore te mata i lau to fa mo fanua tu pai ma lor to fu manuia ma lor ta watai ma lor folau fatai ia ile nei foi taimi ua te fa noina ia o te lona te foi nga ruenga ia le lava ua fa la mai lu taimi ma lo ava no ia ona o tatu te fa manino ai lo tatu atu ia inisi foi o mea o lo o fa de nefu ia manisi foi me ina ia tau fa malama ile fa fonga tatu atu ia be ia nei ava no le ia e fa eva mai to fa ma fa tal fa mai ile malu sa mo fa fonga fa lo Ja, malo so for to lepa. Ja. Pena e sa no o lo waso mo le nailing ad wenga talu maina o fo i mai tino. Ya vi ia le lofa maleanga leo le tua. Na ia fo le nei aso langi mama na ia le aso. O le li ia fatalo fatu ia tato pa anga masani. Ang susunga fa fianga inga mo la tu fatua ia fa pe fo le malu tamam tina ma tua. Ia le loa loa o tatou pāanga whaafonga mai so se turu inga lalangi alo maia o le amata mwhai atu ia o te taitonu foi o whaamalia o tau lena mua i malae ia le sunga al whaatonu o poka la mea tula epa. Ia o afoni mata upu na amata mea ia o le api ia mato i foi so nei vai. Anya malor so i fo maua malor langi matula epa. Malo paftai. Ele uma lava ia le vaenga le o lo au le la le ke toi fia va ai le temi o tata la bo te fia va ai le temi fo ie pe reveal mai ai o fo ringa palangi a le pe o fa solo le matua ia matau le anyway pa tai tele lava ia mo avanoa ia o tata e maua ia ia ai ele te tonunga no fanua mata mai sta ta ukuina ta fa solo ela ia le ile
nei vaenga o tautua manaunanga. Ia wai whafonga mai wa la lau e tāwhia, tāro mātutua ma. Oan tangi nei, lewa tangai mai tula epa. Ia, lau challenge na tu mai e te au. Le nei o polonga e le tolu aso. O whai le truth le nei. Anyway, it's a good challenge. I must say, it's been only a few days, but I can feel in my body le te leo le swinga. Yeah. Ia len o te ata, te whanonga mai o lo officer. O le matamata atu tāwhia le langa screen tele le. Le TV alo te whanonga mai whatu walau mai a tāwhia. O tu la e panga awa wau mai loa. Ia, se whai mai e po la se ato pona wa. Ka amaka ia le mele. Ka lenga ule lo nga ile pongo le ala vanga no kala mai. Le fono sata whapeta ita. Se lo se koe keiminge koe whangoe ma koe kau whai se ngi vang pau whai o le ua se re malo. O keimi o le mai e lango mau pongi po angi mea le malo kam whai whai. Mai se i ofo keimi o laka i whai ua ka penga i mo vang pau whai. No, au le la koe whango e le ngatala ina wala au le la koe ku malo se furu wha ale. A le ua wha alau kele aku le la tu wala au. Anga i tu malo umai limas fumatas. Ale lo le leia. O ko kelo ku malo ye lang long ina le malo. O le ala le winga o la tu vala au le vala o la tu fono. Pero winga na. Ya se me hizo finanga. Ai o la talo e sa no tu le pa. O lo te fa ma wina I lo te fa tau ya notes ma to sing all that research ni. Pa pia. Na matoi ma e lava le tota ma io. O ya le tai le tuanga ya sai le ina wa review mai ato fontanga le sa faia le tawa fianga umo te fono uma fono fa vai ai tiro atu to ina I mantuoto ina tau le ona fofongo tau le faina ai pula ai o le tumu mai lana vai le fono le sa fa le pia pa ma fa mai na wa ye inisio lana vai wa te ena le fono le talo atu ia ona o le o lango le famo mo el malo ona tu langa la le la to te lango ina le poloketi to so le mo lango go with the flow because at the end of the day a fa fonga mai tu malo ma le fa fonga Samoa ele foi tu la e pa se tonu o to wi tu malo ele o tu malo tu la e pa le taimi le nei o ia na le tu ngai a le whainga malo fifilia lo tu lai mai o la tau le o le tapenanga atina e mole atina e ina o Samoa o le atina e ina lau Samoa e a fiai oe malo I tu malo o lo aina o lau ekalesia no for la fale mafau really common sense e ma faina la tutula e pa faise swinga pe abatu ni mea e fa de le ai lo I tu malo le ma fai le foi na pisa I tupe a safata ile melena pa u li ai le va la mo mali le safata e tutu ngai o batu el malo ba le ni faina na fai el malo o mea na fai ile taimi el malo tau sia fia me o lato o tula ia tu tato fai ngā malo e le o tala fia ngai le lato fa so ino le tupi le la wali liu le malo fai le mea tonu le amio tonu tu ufa sa fura tupe tangata le tu malo o lo o a faina o ina la le titilo ia o te tali tono ia tu la e pa aipo nana e sto fai li ile fai pule a sa fatalua le ua li lifa mai ai long le tofa ia te ia ta ia le tu malo ia fa pia fo ia li fai pule o mai lang loketi because at the end of the day ana fa bene ia le tu la ile fast o le mea tonu lava lea ana le tu lai mai le fast e te fai atu ai tu lo alfa fong anga le tu malo ai e tau sa fata ile tau vai nga le na fua malo tau si o le wa tiro la tau le ai o lo fai fai nga malo le wa tu le mai ia le mea tonu mo tangata o le la tu malo le wa le liu sa fata lang le fa pe mai fa mai na fe ato solo no fo te tono pe tesa
e ma le ita tai ina waia mawaina o le la o e nisi wa abatu la tau whanau i le awai le fono le watalo atu o la tau le wo e lango le poloketi ma le whainga malo le mea wa a mai mo le leio le tu malo a mese sa mo ato le la whatu ai o la wa tala le la whatu sa o la tala tu la epa a whaafonga mai fo i ento ino sa i lele whapea fo i le mamalo nisi o whaipule o lo iai tono la tau wang whai tu u i le tau whaaleanga tu u le tau whaasise o le ale lumana i o sa moe mawai e iai se manu i o sa moe mawai i le o mai whaaleanga mai wa mai wo i alo o le afionga le li pale mia wo o i le tau whaaleanga e ni fo no fa titilo tula epa o ia o le tangata matua o ia o tangata matua he is old enough to be grandfather i alo le sunga la o le mali toa not that they want him to be their grandfather but ele tala fea ngai lona tūlanga ma nei al toto ava vai ele loto leanga o le no forma tu nai e mo le loto leanga la me lo si foi se me fo nei le feo ai o alo le fionga le palemia e bodyguard le ai o le mea na fua mai o lato tu a grandparents le fionga ia polata i va fosi sa wai lava le wo o mai a fa au le au nanga whanau ai mai se o ai se tai o le a fa pena fa pe o mani leo knowing o le te le fa le tonu ntanga luenga o leo knowing o le sa yai le threat ina ia tangata vale ina ia he feels more comfortable and more safer i a ao o nalo ale la alosi le ale mea sa moe mawai tula epa le se me mawai wa tile ina ino sia o wa pe o le stangata matua mana sa o na tula epa malo fa o le winga o umar fono le o umar fono ren kal le fa pe la sono le la so le pa u la sono pe yo las farili that's for really e fa pe e pula tu ina e mata le live la mai le fono la pa la pia pa ia la waluma mai va en o lana o la fa tu which is ta mai le fai unga wa fai e nei fai puli ono titilo iai ele ni mea foi fa nunumi le aminga o le anava tau ale fast sa no manino lava le tai a o alu savalinga le road show o le keti le fast e tai ina foi e sui o le fast na mai manino o la le me pe te wasa o lo le tala o le sa no anga te mai tai palemia pero te se tene le ertanga fakanga te ina le ina ma wo e foi le tulanga langa le wa ya mai ta watu wale asa se vai yaso uma sai mai le mea fa aleanga mai le mea was a time mata fo i mai moa ta mam tina ma tu mala tunu ai fa pea ia o mau ai se ma ai se lau pa se ne inyo na vi inga awa tile na inosia ia tangata nga kongu lava le nga kongu so o me to te fatu o le lo fa ye ele ia ma se o ka ku io ka ke ingo mai langa mi o le fai ia nga me ye fai la e pa wo el tu langa fa nge wa tu langa wa tau le ai wa sola fa alo male sa ave ya io tangata matua sola ona na tele lo failo na tangata matua wa pe ne amio se tamaititi pe ne amio sangata o ya ta o le situ wa mita i mai o yena skorsipi o ni amio ala i tangata o ina ya orena ya e se um ka punga ka penga mai murka ya tu sa le tau sanga fa le tupe le wa tanga solo nei le lai ma wa umai e tu malo umai lima sutasi
le ta i 1.800 million o le atina ingongu ai o yu laila o le la yele tau sanga fa le tupe fou o ina la le la mau wai le ta i 2 miliona nya fa fetai le fa fetai finga malo o leo sa la sa vavani lava ia la tau fofolanga mana vatau sa fola le mamalo le atunu o se fufuanga mamao le nei e maua i e tangata uma o le atunu le tumalo uma lima suta se sa mo fa manianga fufuanga a wala le atina e ina o la tau ainga ia nuu me kalisia e mese o la tau tumalo o le fata ia sa no tu la epa o le fa manino mai e foi la se na le fa manino mai ni wa avanoa nei le mamalu le atunu e mawhaina whai atu ala tau tau sanga i le tūlanga o momeo o tupe whale tupe o atinae le wawa noa i whaina watu ala tau sanga na ia mawaini no ngā tupe whai atinae i ala tau pisimisi wa te le nei wha mama avenga wa te le nei fuafuanga mamao le atunu le wa mai ele malo fo Mane ole au kai ai le mele fa mo le mafanu an kasi nga mele ngo le wa ko ngi ya ole kulanga le i mangingo le leitanga tala le ai pepese ia wanga ia le le kio ia lang ina ia ko inga le o fo ila ale lava kam fa mangingo ole snap election male talo male patchet fa au o le patchet ai e maukingoa sa mo e au mai ele lau ke lenga o mea fola ile atu o le lua ono ile lua fitu ai sia o le snap election na oso fa fu sei io ole taimi ai o palota ton fa o apelilo to sanga nei to sanga nei io ia malama langa le filosofi le manino ata tem fe au fe foi femila ko kongi me ai ka mai ki la faile amalea e lo malama ka ole lava ka fa mingo le lava ko mai le maru pa to a mai ale 2 miliona ile lua fitu ile lua fitu ole tasi matvaru e fa au mai ai le me le faina fatinoina ina u vai roina le fenga maru taloi Iyo, na manino. Se tula e pa, ole mele le tula i mai nei. Lau whafonga anga sa mua. Ole mele le tula i mai nei. Ole stangata, lai malama. Ai ole ona ole muli ta ia, o vaenga whai lato te lango ina. Ma whaane nefum whaanunumi ai o lato ma whau. Ia, manofo ia whapena. Ai ole me ia, lo manino lava ia fa lawi loa le fionga le lipalmia fa pe fola na ka peneta I vaenga te tasi ia mela le mawai fa nunumi ai una mawale le to fa le ile fa ipule mamanino ia te tasi na o angi le tuole fast ia le afula le tau ai no fo ai lotu la e pai te tono petesa ina wa pulai o la wata o telo la na vaenga la o anga I o lango le fast. O le manino le na sa mo le fafonga anga. O le ase manuia, o le ase lumanai, o le ase le leio sa mo e maua I le mele fai tula e pa manisi o la na vaenga. Fa le anga nei tula e pa le tae au, fa le anga mai li moni le uli sa u fono to le po sa wale ilonga ia e tanga I fola ia I fai pule ai la to vaenga. O to ala iti fai pule o to toe walewa. Tasi mau ese. You know, enough is enough. O fe ela fa ele nei tau faleanga. Ale o if o te tau na whawhitai o I lango le whai ngā malo. Fa to a whai lava lu I tau nei I fe sili. Pe a wha pe e umal pe inga le 5 tau sanga. E le I wha tau nu uina ia folanga sa whai ele vaianga whai. A tanga iani. Ele I ato se tau sanga. Le ato se ona masina. Ale telo nei ngā luenga le lei atina e le wa whaatino.
Na tupu mua. Na tupu mua ela na taimi. Ia le me la so e valei na nga faia ni me lei mo le atu nuu. Lei tupu mua. A le pau la le me le o fai nei. O le fa o loa taua tau fa leanga. Ai e te fiu e tau fa leanga. E te le to e pale lava e se tūlanga o le pale mia. Pisa te le longa ia kai mi le building o landscaping le ku makulanga fa penga ase upu so ani tu sa o tangata. Nga ke difícil me. Sa tele lava ia fa fefeteina lana tanga. Ia, ngala. Sei ka mai I tele no tau su no so u ava fefesili ile li o asiata. Wa o ia tonu e anga le tangi le na fai. Ola se tu langa wo iai ia le ungari le. Dia tau do uma masina o Januari. Ola se what is the latest? Well, so far, I'm just speaking out here from what I hear. So far, they haven't made it to Samoa yet. Really? O le fesili la le fesili ni ai nei. E la fionga tamaitai whamasino sa whaia le whai unga. O iai ni alato follow up. O iai ni alato follow up le mata upule nei. O na lewa manino e lai I. Pe a whai lai moni le tala lewa amai e lei. They never made it to Samoa. O ila manino, they are preaching. Walato solir tu la fono. What's taulana putting actions in whai unga. E a foi. E a matan tapenga le e extradite mai le unga li le mai Australia. Watu Samoa. A pe foringa mai le se me o fa ngai ia. Ah, mai ngu ai foi la tu la e pa malana vaenga I. Ngu ai o fea o ia le to ina mosa leo mai fea. O fea o ia le mea mai leo purotu. O la tau nge sa la langa mai fai mai ua ta fiofi mau Samoa le tatauna na whamasino le ngali ilea. Fea la ia o leo mai mengi breaking news o leo break le ngali ile lea ile la tau malienga sa fai male ofisa o whamasinonga. A o ka ko kuskala foi le ori e mai news I fapo. Le ai ma se me le ma se me tai ngu ai le au ia fai ngo ia le fe wa felang lang wai tai ngu ai la to ia ia se fa kala ia e ke o for ka ko pe a fai me le tau tu ato ia ta po kala me foi le fiona le pari mia a o lo me tau na fai lo e lela ko mai ko kolo ia fai unga le fiona le pari mia le so full. Yeah, as a loose full of February. Oi February. Masinga ngai a. Yes. Ole aso e fie e fai ngo fai. A pe fa maunia le mafuanga wala ina tolo. Ona le fa pe o le loia le vaenga le te o lo I fafo. Lo I fafo le te mai tai loia. Ya atonu o se awala tonu le awala sao o le tolo se I awai lava le loia le taimi e fai ele folsanga. Ia. Tupa I o le fa so tai mai se tasi o tatu o le o lau sa mo ngari. Oh ya, ma tonu la lau sa mo. Pe ye ne mafua anga I lungo fela o fe malanga inga na le fai na o Ia. Amana tu fora so rus malfa. Yeah. Da so la mana lenta ora ia lewa o tatu la sto. La sto ni mato. Yeah, la sofane mato. Ia. A fa pela tu sa o preach ale afo. Yaso. Ya fa left out on what Yeah, ole fa te inga le lava Esa oilo sa noanga. No matter what. Pe wai Samoa. A day late, it's always late. Pela tulanga le na mawai le afoli. Le fai pule o fale alupo. Le na pepelo a lunga TV fa mai o ia na palai wala ona fa noa walau mai lo na ingoa I lunga le lisia le fionga le li pale mio tangata li palai. Ai muli ane. Anu le interview. Le lai fa pe atu ia le panel. E le stato interview e faya ai fatanga tei.
Mai ai sea. Ma fai mai le o no apalai la vai fai atu tai le peno le ai sa application ai fina vale lava a milola na faila a mainga le faila nga le CV malana tu si te ai maua e foi le tai mina submit ai la pepa nei a few days late. Few days late. So fa pena foi la tulanga le ngali, you know, regardless la way sa mo le nei pe fa pe tata no, they should have been there 2 weeks ago. Ia se fa utale pe kasianga me le ka kele fifi au fai news ia ka ko sa solo mai ala ko news me o isi news me ko kuaia ana ni mele tu pula fionga le li pale mi mala na ka pe se leva na sisiva mai lunga leva na sisiva mai breaking news malea taulo me ia nga ngu ai lola ia tanu i lalo o nai lo mai ai e felanu lan wa mo me ofe ia ole makaukia ia karusia fu isa ole ka sa ngi fe mai lo wai sa mo fe ele fa pe mai u vai la fa longo lo wai sa mo so ele se me mo kingoa okay ia fu tanga miltala ia asi ka la lo etelango no ina la ko kolo ngi le surusfulu ia tu la pa fa pe fa mani ole au tu moni le walenga na tolo ona pe fia ia le tamata lo ia wa tana faisa presentation na ia to tala fia nga ia le tolo le le aso si la fia upu foi le justice delayed and justice denied well elanga le se le elanga upu ele se ai paule mea po monio le alanga upu ai le mfai le nga upu le ona sui le fina ngalo le tua pe fa pe o le mea la va tau o ia o le mele ke lo no fa no ni le o puro tu mala de pokala ese le foi la sa le o li moni fa pe mai o le kolonga le kolo ikua nga kolo le banga malo te fa tu foi la tala tu le epa ta fa ta no ngai tau sanga o mavai le o te fai atu pe la e le mai mawalo taimi o te tali tonu ai ni upu e fai mai e li mongi tu la epa fono toe la tona e na o tala pepelo e kava o mai ala to me pepelo me se lo fai. You know, believe it when you see it. Postpone the case o lise ia na tusi vo ina mai afia me saua ia februari kau ia november o le aso o tala fia ngai le postpone we o te awai mai e tolo pulo i le tausala ia lise mantu fole case le nei tula epa na amata o le civil yes ale wo o le criminal ia mantu la o wo o le sila sanga ia le tausala ia lise o le wo o le tulanga la haya atuanga lo ia I fafo KC you know because she doesn't want to take the risk o le pui ngar sanga le mu o ia mai se foi ia faia le ami o tonu o mea lo tutupu e mani e paule me iei o se meo se puinga po se extra careful o le extra care I le kamaika I lea ai sea nga luka ko vai ufio ki kanga kai pe foi la de vai ele tunu I seri o Samuel le ton fa puitim nei ke kaunga ka ku va ai I se puinga extra e pui ai tangata nei a o tangata foi e lona fair wa ia lisema lona fair wa I langa o le ala mo tatu va ai I Samoa o tele swinga le to fefe tanta fasio tiri tangata moni sa nanga tu la epa ina o eta o tu langa le fasio tio tangata an le o matu nei le maliu o le tamata tu stala ia sia pari
A le foi e lau malu ia mai le mautonu. O se malu o le malo le na maliu. Se ana popo ana nafi i le vaa. O le fesili la lo te fesili ai la. Le na mawan nelon tino maliu. Mawan nele tino me. E fesili ngia la. O tangata malo i lungo le vaa. They all had to wear a life jacket. Sei tau whaman mo lea mo whanu. O le te ia tula whalongo. O te le maua la le New Zealand. Sei tau whalau te le mea whaman mo. Whamaunia mai ni leo. Te leo man tangata sto alua. Na pa i le sami. A o alu le vaa. O alu le vaa. E peye le, it doesn't look like o le na whanua. It's like a dinghy po le ato inga vaa like titi lea. A le la whapea maua leo tangata to alua, ai sa ili pea li maua le tino maliu o le li malo. A le fta whamaunia mai neia e te le sailunga pokalami, ua whamaunia mai ua maua lo na tino maliu, na maua i ngata ifo o sale i moa mautua lii. Oi. Yo ya le la wa batua la faadia tua le ata le li malo. Yona, okay. Le mo le lon tino maliu o e vile le swafa le fa sa wai o la tele ofisili le tulanga le o le winga la tale tele ya ofisili ona le o te loa it's the policy le malo e fa pe fo ia tato shipping company o tangata whainga ruenga mapo malo o to se vaa. They had to have life jackets. Yeah. Nela o ni life jackets o nei tangata. Ai o whea sa adi ele nei vaa. Fesili foi la. Longa winga fōringa mai e pa tangata nge wai pe fōringa mai le it's like a little dingy le ni vaa whaene ini pui. Fōringa mai foi la. Longa winga nga sawa le anu le nei vaa fua ele pa o tangata ne totonu. A saur ko rua ai o ki leo. O tile leo. Sorry. Yeah, we are like talale. This is me personally. I just hope o sia leo le eisa na part le fatinoina o le maliu o tina le tono fa pui. Ika pa I mai ale. Ai vai asal masalo. O tele nisi malo. Te ia o fioti fa pea. Le maua lunga o le mele utupu mai Samoa. Pe o papo lenga na iai le kakolonga o whamasinonga I o koro ngi. Pa I o le mamau I tua le whamasinonga o le tomai ta ila vale o lise. Langa e te ba aifu le onga o mea I o tusi I no sao nia te metai ave I le au le malo. Ave I le official le. Ia, ma pe o whai mani mauti noa le tomai ta. A tatova ai foi la ilona soifuanga lau te lenga yaso uma. Le ai ma se whapea o a foi. O stress sai le mea lea. Pe o le whoringa mai moni ma whamaun. Ai langa iei isi tala tua. Tala pe o le tau fiofi e la tu ua o meita. Pe whoringa mai whamaun ni ala ta mai tai iai le mea sa o na tupu. E le nofo ai tusi ia. Ia o lunga lea le maro. Moni saunoanga tula epa. Moni saunoanga. O e whai ala tala. O te whaftai le lofo le tua. Lona maua pea watu pea le file mumal pui ngai tau sala ia lise. Yeah. You know, it's not an easy topic le tulanga le case lea. But she's so calm and collective. You know, e lo se tulanga whapole inai. O inai te no foi mai loa. E no foi compare tulanga ia lise whapele ia tuanga nene ia sia tali ia Sam le tono le whapui. Whape uma foi ia Sam. Because it's the truth and they want to release the truth. E le stress e la to. Right. Le whape whapole inai.
wa ia tau le file mua le tua e a watu ale wha ma whanwhananga ia lato tau te tala le mea moni. Pa pe whala me le tula I mai alise because why would she be stressed out? She's telling the truth. She's bringing out the truth of what happened. Mea na tutupu whaton wi naina ia mea na alwe mai ele mea male mea umana le sa tupu. Tanga I whala iai. O le whaafita au di tele ala le sa tula I mai. O mea umanei, whai e le sa avea ma komisina leo, ia longo. Lane iai, te le I le corrupt le sa iai ina, E le I o interview lise. Ele I o interview lise. All of a sudden, wa headline male newspaper observer. O le aloka lise. Ale ne nofo lise. I le mota o na matua lato te leiloa se mea. Lea na leina mafua tusi nei. E le official ombudsman, le fionga le Loia Sili. Na oawa le komisina malminsta leo. O le sa ave mapale mia malo tausi. Pa pea le fionga le malo. Tapa ia nei le mea lena request ai se puipuinga. Mo le I pale mia. O le I whaia ma pale mia. Lena whaia tui na iai le whamatau e whasioti la ua ma le li minstale ua matu nei. Le ai ma se puipuinga. A le lau vevesi nei I tangata. Le ai ma se ano iai o le sa ave ma komesina leo. That's how corrupt he is. Le ai ma se ano iai. Ai nganga poa le tina le nguto sa I lele luma le ofiso whamsinonga. O solo. La mena oi. Fio soi le loka tina lea. Ai lei poa le tina le nguto na tanga o le pai e le tina le. I wish she did. She did. Ai atole vai aso o yele leo. Ioi. A leo a watu whamatau tau tino atu na yeta. Ai le ele ianu iai. A leo ianu iai ona fea. Sa tu mawala loina ia le moli maua sem. Sa lato whaonga ina upu pepelo a limongi. Fa pepelo le sem. A le lato te lol me moni. La me na lato ignoina. A whaila wa engage le fionga le li pale mia iona alo. E salai. Wa ana whape foi o oipo sesi. You don't feel safe knowing te le fale tono sa ye tono mtanga wenga leo. E pule atu I tua I tono mtanga wenga. O lesi le me te tauna va ai ia fia me langa te lo o te ia. Ai o mai fatasi ala ua to the same topic, to the same subject, o le subject. O le whanau. Arwhasiri oi o tupe ai to tongi ai. E concern I tupe. Na fesili la le atu la epa. Ia. Afa fonga mai la te mai tai pa le sa vien pal mi ya fia mi. Tai vave foi na ngalo ya oe. Eleni tupe le malo le te tongi ya lo le fionga le li pale mia. Na e pale mia nei. Onga o le fast. Na e alua tu te tonu. O lo fai lava tiute io alo le fionga le li pale mia. E la te esportinga lon tamai so se mea. Na e ia le teimina fta fa tautoi na e ave pale mia. Na e vai la mena ele fesilingia ila le teimile na. Sa ta tauna e fesilingia po I te tono le payroll le ofiso le main star ofiso fatoanga. A le fta ta fesilingia nei. Ele se au nanga alo le fionga le li pale mia fato a fai nei. Ai ke manga kua le ngana ia tu le pa. Koru se fulu afer ko kongi ele afta vale la audi lona tari. 30,000. Ole mea ole ke fie lua. Ola ele na mele oi le ki o ia la ko ke mai fe la ko kongi. La ki ngang fa la fe me la ko kongi na malo. An ole oi ile afoi ile payroll le malo e men fa mandinga o la tutala I fai. La mole la epa. Le me fai na o la nga fa mani e lo tau fa leanga mal pepelo. Ai fai no fia le wingo la utala fai no fia le na mai ai lungo po kalame la lau mai. Ai ne pawa ne ia fa leo fa fonga malo le tunu ai au te tartonu e ai le taimi o le tua
Iai le taimi tātou whailoa I se taimi I e ingi tā penanga ia na maua I lole ina le aulo tonu ai tonu le afi. Ia ronga ponga e muri aku ka ku kai mi le aku e fai ma mai fea le atua so. Ua pe ia le aku nga mai fea. Au a fia nga por langa. Ora nge ka maro so pe o maro pe valea pe. Ia mele maua mo tangata Momo tangata ole le suafa o le li ai ese mele le fai e lole la unga le sito ina mato e ka le sia lalo Christchurch e ta vale un po e ta tango lima e ta le suafa le tua ese Esa ole cara si yo ya fa penga e pepe se pese masili mai o kun fale le si si vai yo ia ka mai fa mole ma fanua le ra uro tu nei e nga fo I le tolo umile e pauana o si popolenga o le soifua la matia o te tatono a foi tula e pa o na vaenga tātou te concern ai tātou nei vai atu I fafo ua umana iai le whatatianga I lātou I Samoa. You know, the security, the protections and everything. O lesi tangata le ua o te loa I tātou whainga malo. O le Samoa o le rida o mai whea. Ua ta tau o na whai I se whainga. A ua lai olo I Samoa. Toi titia molo na afu. Moi, ia. Nei. Ia, o leo wawai atu te le lope na whanau longo I le video se ta maitai leo te waturon swafa o mautu mua to mata. E te tau sila fia le ta maitai. O te le masan yei tula epa. A wa lewa pe wa tau sanga or even 2 years o te wa ai pea la wa yanga live. Te wa ai pea yanga live. It's not a live interest ya we open mo fa longo. Nga go through a kwa live my pass. Ai o le mea te loi langa lewa sa o te le lopo longa ingoa sa o lewa sa wai mautu mua to mata. Wa sa sau ya teine matalasi. Ia o ina fwela te loai. E fo ie mata vale. Whilanga mua. You know, sa sawa ya sa mo teine matalasi. A lewa te vai atu nei wa ese mai. It's the same person. A lewa sui le ngoa. Whether it's her real name lewa sa wai. Ai no whaila me titila iai. Se no e tate fisili. O le teine ea o lele lunga ni maluanga. Po la ai ya vai lunga ni aisa or what. You know, she looks way, mako yes a cloud nine la sa wai. E te batu fo ia fa swa ba inu ma fai. E le mai ma wela le teine a mana ia to ngata. Wa le foi no wa vai tu lana siva lan si masuba o na Ia, o pe o ko nga kanga lam ko nga winga nga ele ai lo ma se trust ai nga fo ranga. Wa tulanga na yai a wale e o tātou a mana ia inga onga I te se sia mana ia atu fa pe ia sa we me se tala no this na mai lo se tala ai ta ulanga nei tangata fa pe wo to wo fa talango me tangata on alcohol fa talango me tangata o la ia le tulanga ni fala fa saina because we don't know her action speaks louder than words. Do you think she's the one of Piame's friends? Well, to what I hear and what I see, some of her posting, o lesa ye se tengi sa lato militino fatasi ai. Ele fapela, I won't take it as the God's truth of that, because you know she could be a person just happen to meet and say meet and greet. We don't know what's her real involvement. Ile vaenga le to like my nei le what to lau mama yai ye la fai pisinisi o ye so tanga male sa be ma palemia ya ma so tanga foi ma te mai ta ilo ia ya nasa.
ia whaafonga mai i lea whai maturoro. Kula e pa matupai. I'm going to tell you something. O lise sa whai mako o lua o fia me. O le kala le ngā. O mea uma makala ia e whai e fōlinga mai uma o le kala mongi nga. O aila le a mai elfa o punga lea. O Kelly Heather. At Kelly Heather. Yeah, a whaafonga mai la Kelly. I hope you have proof of evidence because there's a possibility that Lise could sue for that. Langa e esele mele lo e mato na tupu. Ilo le mele wa e amai lunga. But just because ole wa e sau e mai lunga, and we're not obligated to tell you the truth. The truth will remain until a file court case Lise. We honor Lise, we respect Lise, and we'll leave it as it is. Ia, o pe o isi mea i e whale tonu o tātou rawa tangata. Na o vai le pe na mai mua le wharia mai o na fōlinga. Ana o lana tau talanga na au mai. Pe mena na send mai tanta e tia. A te o to e sau nei lana ovatu. O siva mai marisu au. Tole, o whape ai. Pe ia e hai le tangata lea na o ai. Whai lo lea nganga le whai a mātou Sunken Road. Ua pāle te waka. Pai atu e fo i langa o lea la ua tā uai ma nisi fo. Ia lea la ua tā uai male tamai ta ilo ia. Iuni sa po. Pei o whai te tianga na la so uwhinanga. O tulanga na iai o ngā e tatau fo i le nei tamali, le tamai tai. Ana la fonga ia sa whai. Anga i le tamai tai lo ia. Na lau wai oinga, lau tele ni upu mamafa. Ngalo ia te ia, e mōlia ia iala tu la fono. Ia na wha maumaunga. A whainanga oie e la fionga iau nasa samselau afi. Well, she needs to have evidence na tango lima e la fionga iau nasa ia na tupe ia. Ia mea fo iwa ta wai isi vaenga wha apea o le tataa ma tulanga lea. Le ai aisa ma le ai cocaine and on. Well, she needs to have evidence. O se ata, o se nofuanga, sa la to miltino fatase, tutupu e nei mea. Well, by all means, UNASA has every right to do a lawsuit against her. Ia, o toinga whai te tianga lea. O le toinga whai te tianga lea o lo tau whai atu ia le tātou ia tātou fui nei whasalalau ina ia pui se ia vanga nā ua maritara sa o mai ofisa o leo. Ia mai lātou lo hendroina ia le matau. A o le whasamsama noa o ta ua tala noa ma whanua. Nā sowa ai whatina i le maliu o tina lea. E lango nā le whanua noa. Lango nā le whanua noa o nā le whaia maua mai nisi. E pe e whate ia foi te leo nisi pāno tā, nisi nā tōlo tutono to ese. Ona e lei ina ua maole tala, going backwards, e lei wa ia e la tōni fōlinga o se sign o se tangata ua le fia, o se tangata o le upset, ona e a whamai. O le passion ale tinale iasia, she was engaging i le a oina o le ngangana Peritania i nisi alo whanau, alo lo tutono o le afoto ese. Pele fate iai lato, every time that they have their session with her, she's a very happy-go-lucky person. Shea atu ale pe fate i reta umaiwa, ia lailau te loa, o tangata pule leola, o tangata wa ese mea mamawhai lo na mawhauwhau, o ese mea o fia ai, o ese mea o lo whaanono ai. But leading few days backwards, le tupu whalawlawe, o le ilo e la tau ele iei ni fōringa wa aia, ni fōringa ilo ai, o le ai ese mea tupu, like a sign to them so that they will know. Mani, ole,
e tasi asi tali ina o toe ki alutua paaluma ki ma ile whataranoina o le komisina le tumau ro iai nei. Te loa fo i o whataranoanga lea, e ono a fia ai lona whitwhilia whai ma komisina o leo leo te nei. E iele whasiri na whai atu, e whapea mai le tali e komisina. E wala au atu tangata o lea ua le whale mai le tino maliu. Alfa dei toi wharongorongo. E longo atu ia o le komisina, e leo leo, lau e whale mai le tino maliu. O le tamaita. Ma aila i ei whaasu e ngā ia e misfu o tau na New Zealand. A whasiri. O longo winga le mo o inka uro a lefko a longo le komisina leo leo. E te leani fesili, there's a million questions i le process ma le handling o le taimi o le maliu lea. There's a million questions. Ona o le tūlanga lea pela lea maua a la saunoanga le komisina. Which is, o lae saunoa le komisina i lana iani o tonu. Yeah. Ina ua wala au atu te foni mafsiringia po ai wha te ia ina wata watu le wanga i mai i le whale mai. O le fesili lan fesili ai. O aina authorizinga le removinga o le body mai te tonu o le whale pui pui. Na iai le vaenga le fesa wa o i la tau nei so se maliu pe tangata valeina po le malemo po lea o le fesa e o la tau le mua iai ngaluenga la viai ma la tau whailoa ua maliu ia whaidole fufuanga. Fesa wasn't involved at all. O le fesili la. O ai la le na authorizinga le whatautai o nei mea. O ai na authorizinga other than le whate ia le sui komisina. Yeah. Pāwale me e tula epa, there are some news that we know, lewa o mai a tātou, ai maali lia le whafonga anga le atinu, e le mawhaina tua, ona o lea, o le pui pui ngā la lea, ina ia whaamaonia ni tala, ma avatu si tala sa o lungo le malu le atinu, ia tātou whatantani, o lo o whaia whailale investigation, ia malesi mea, o leo mai tawatu, o le avatu le pathologies, from overseas, la tau te whaiele tautonga mai loa tonu ai, po le ale tu ainga, po le ale tu ainga, maliu na maliu wale tinale nei. What costs the death? Oh, absolutely, absolutely. O le tūlanga foi le langa sa o ina sa matu tala noa ma ili tautai ai. Ia sa whai matu theories. Yeah. O la o theory la. Ele pule leola. E o mai pepine. Leita ua, tutusa leita manatu. O e whapena foi, ia le leit whaftai. Whaftai la o le tutusa ta theories le mea lea. Ia ta o toelo le whapea. Iyo e. O toelo whapea si au mai la le mai li poti. Ia. Ai o le mea o fofongia pe o lena tele te lata la tangata i le maliu o tamaita i profesa. E lilo i manatu e o whapea, ia pe o le main witness lava le o maliu. Yeah. O le fesili la. E iese tangata ua laki i le mea lea, pe iese te avanoa e whaawawai sa i linga i mea. Ka ua opinions, e le whapea ka whaamaungi mea. Yeah, this is from me personally. Yeah. Just because we're maliu i le tustala yasia, Yeah. doesn't mean na mana tua foi o le lu ngā la lo le afianga o le sa vea palemia ma lo tausi o le lu ngā la lo ni tala fitu wa solo i elo na afianga. I just because la wa maliu sia
it doesn't mean la e tupanga no ai la pe fa pe ye se afianga. Let's look at for argument's sake. Yeah. Fa pe o ye ni afianga. Just because we're Malaysia, that doesn't mean that she's got a clean bill ile tulanga lea. Mantua o le lo ma le case la lea ma le tausala ya lisi. Yep. Mole ka koe pai kasi mai se ia mai sa le fu ala langa le si ba nga fa pe pelo le malo o le faia ba le tausanga nei a le o fai mai e fua i lunga ai le tatala noa po malama tangata malako interpretation pa malama mai na min style tu pe o le temi wale la sufina Manino le forfolanga le forsanga le afionga ya mulpola na rosa. O le tape na ina o le au nanga nei o valeli. E le o se mea whaingofie. Tele le tupe e aluai. Ai tele foi o na vaenga e ta pena. La manino is look at 2 years. But mana 2 or 2 years le sa no e le fionga le tumaita minsta. Ona e lua valele le ta pena. So there's a possibility it's an overall i le lua valele. Ai le na manino fol sanga le fionga le li palemia. Ina ia amata mea loa li fai ungo le sanga nei. So ele ai la ele ni pepelo. Le ni pepelo. Fai ngofia na ola tau twist. Mi milo solo mafi. Ona olea o lunga lava tau faleanga peno fe. O le ale manuia malumana i sa moe maua i le latu tau whaleanga le whai. O lo whanua noanga na. Langa e whanongo longo le lei e whainga o New Sererile o tipi au tangapai. E whoringa mai e pia len e ftu ngatun. O le sina maata vale. Lua ia. Nga. O le tele lope te tari tonu la o theory let's whai atu. Yeah. Ana whapea e tula i maile malo o le tulanga o whatawino se valele pe lisi se valele. Whaingo fia ere malo na whailo tau sanga nei ilea ai ta lafo tupe wale ua mawhaina i tala. E mwhaina i ta lafo tupe pay off le valele. Ile tulanga le ua iai ai ta lafo sa mo pay ta. E le o whamoe le na o sa mo. Toi whaatele ina ni ai ta lafo ona o le valele. O le iai awala i whaiai. Ola, te lo ang sautan. Tu so le ta pena mai ai al fainga malo. Ele mana al fainga malo i se mea pe ole mea le sa fai mua. Tope lau, tope vale le fainga mea. Na mai lola ia pa ule ma mafai lunga i la tunu. Al mene, lo ta pena fa to anga le le fionga ale pale mea malana kapeneta e mese foi le min stau tupi. La asanga ta itasi ia o i fortaine Fatino la onanga. Everything in it is in place. Ele ai se te polonga, le ai se mamafa se avenga e pa ulungo sa moa ma. A masela tunu malka le whainga malo. Filifilia la vea pe se tā lua na foi. E whaima ofisa sili o le sanko. Sanko, yes. Ia o te le lope te sila fia le lia whape ua lewa nga lua e tono le department. Lea, wa lewa na iai. Lewa na iai le foi tamadi. Ia o sangata foi wa lola na tautua. Le whailo foi le au nanga sa na whaia. Whaftai wa tau fia foi, tau fia o ia veama tai o le sanko. Sa moa so ua manoa e te whanongo le lei e le mawhtanga ka peneta. Ia matai tai o whono whaavai o tumua. Ia, na mawale se taimi whanongo ai. Ma naia le a mainga o le anabatau. Maia a maia le fionga le li pale mia. Ia tūlanga wha mai o io, wha manino, ma ngā lulua wha tasi tangata i le amio tonu. Ia awane whete nai, a ia maua le au nanga, mo le lei o i tūmalo te tasi. Tu sa manino i le nabatau le a mai, pēr no whaiatu. Ia oi se ala le fia awai. Oi se ala le fia e
Whaia whaatino ia le au nanga o le poloketi mo lato I tumalu. Ia. Le la wana fia ele to ino o tula epa mawhiato ana ngofua. O na kula. O la watu mai umala na mai ngai tai. Ia, malo, o te loa umatua au mata o pusa o tarmainia. O le watu e whamaonia mai Samoa. Ua iaisea fo I se alu atauto ua whanolonga so I fua. O le fo watu e wha mamafa mai le dengue fever. Fitu masina se pepe teine le wa. Ia mala fo wa whamaunia mai. Le yanga le whalepe o mātou ne New Zealand. Vela, matoa I vela lava. Ai e mo enga wa ti e a con. E le watu whafoti munga. So maru mai fu. Ale whetau ina mai Samoa le ma ale o le tau I Samoa. Le fo I whape nātu tuila. Ma losi le loloto ti munga. Tele tā whenga. Ua ese mai le tau le taimi le sau ia ina le basun tene. Ia, ne tōnu lava nātu le epa. Ta ese le leanga o tau le iai nei. O lo iai se unga ni I Samoa. O le tala nei le I vai whanua mātou New Zealand. Ese unga ni I Samoa tala vau la ua. Tolu sfulu valu tausanga. Ma le tolu sfulu iwa. Olo ono nofo whaasala nei la ua I le. Mo le house arrest mo le ono masina. E mafua tūlanga le nei. Ia o I foi la te no foi mo whapea. Oh, how many times now? O le te aina se atu se tupe se lau limas fulwalu wafe to tono le la account. Wrongfully deposited. Ai mantua la o le ai whapea o se tamā matua fitus fulwalu tausanga. Ai o sanga pension from overseas. Le la wano ko transfer mai nei langa account I nei New Zealand. Ai se le last digit. Ai alu sa utono le account e lungali I lea. Le la ufasala ina nei le lungali. Ai mana tua foi. O protocols a mene o banks. A whapea nei tula epa, whapea nei o au. Le wo tango nei e transfer le tupe I le account a Larry. I te o se le account a Larry, I se atu I lau account. O ai inga le bank, e pule oi, pe te whafo I mai lau tupe. That's the protocol a le bank. E pule le receiver, because tu ulfesao, you didn't hack my account, you didn't go into the account, I willingly, or the talalen fa le bank, I willingly transfer it to you. So therefore, it's up to the receiver. Beto fa fo email tupi. Yeah, no fast. Alelo fasa lele ngani ile o le melalen. I made a comment. Faku, this is really unfair. Yes, ole injustice. Ya ole tala le ngani ya fa pea. Ai fa pea la oi o se manue wa mau mai se talonga. Okay. Pena la fa ya wa ngalo ya la ua Lela wa fa nga ye la ua le tupi. Ai mulmulia e loa. Ya mantuala ele iole ngali e hack le accountant ma dole. Ele lo fo ele ngali vato ala I lo no waftango fiatu wa ele tupi tona le account. So fela ye protocols al bank. Fela ye protocols al bank. Na mawai se ol mato vai ngal SSIG taimioli o le tato humanitarian dinner le sa a transfer mele tupe o ticket o le dinner. Was a sale account na ave yai. So they didn't get as if it's a lauta le tupe. They didn't get it because that's the protocol of the bank. My ele mafai fo ila ele bank. Ona ta umaya o ele account at tangata la wal ele tupe. Yeah. It's against their policies. Lela wa tupul mele ngadi ile. Lela o fasalaina ia paule mea o te whawhetai le tua e le o whale pui le ngadi. Le home arrest. Le home arrest la lea.
Ona tao o mai la lea tula epa. Tao o mai la lea i lea li i whaasala lau lea lea o te whaingoa inga o le apa whawhango mātong tongi. Sio edi. Yeah. Matua le tutu wafi o le nā fesili atu la epa i ngangu o le fionga le li pāle mia. Yeah. Oi, ia lo matanga ai nā diae e te tutu wafi tu fesili atu la epa whaatu mawala loina le fionga le li pāle mia. Alala nei, ia wale lele tamo employment, I mean appointment, le tamo whai appointment, ma le tamo Bondi Beach. Ia nā, sa alun tala whakawhinge, wa lei Bondi lo fōlinga kanki. You know, e te tutu wafi ma tau whaaleanga le fionga le li pāle mia. Ala whalongo longo koe runga lau whai news o Bondi, koe kia Bondi. E moni e rola sau noanga le fionga le li pāle mia. Ai tanga I whangi e pēa sau noa le fionga le li pāle mia, either both English and Samoan. Yeah. He doesn't need to read anything. Comes straight out of the heart. He speaks directly. Yeah. Ola tone, mela le mo ya sioedi. Whalongo longo ingang, le la wo o nei na whaitau mai le pele wale lo wha leo le Bondi, ia wa Bondi kanki. Mare appointment ar kamaro. Io, ia mara whatoi, a watu te ula, e leo se tātou ngangana. Yeah. E leo se tātou ngangana, la vange mai si tai mawalungo isi I malo. Le lo whena nui. But they'll do their best. Paula beta uia. E ke lo foi lisi mea. E whai foi o kuku afi o whesidi lau kamale. Ai langa I foi ke mino kako lo lea ko inga e whai mo e rehearse mo mua anga interview. E whai ka whesidi ma whesidi le ke whesidi mai mele, whesidi mai mele. Io. Ja, tonua. Mena tau ole mo le tau fau, tau whaaleanga. Yeah. Le o te manatu pe isi. Yeah. Le umatua. Yeah, okay, sono mai. O nei no mata le saunoanga le fionga le min star polo keti. Le saunoanga oi wanga ngele le mo fa Julius. Mantua le foi e vesi la vale mata o puia fasa le anga lua. Le wasawi lunga foi ia va ai luam fai mai oi ole avela na tusi o ia na palai le watali manino le min stai o ngal ploketi. Ia. Fai lo manino mai le fionga ia mo fa o. O le to fale na e le iai ni lato tusi apalai. Na te me la fa toi bo o le ngia lato tu malo. Pe pelo iai no mai le ia fina o vale lumole o le atunu. Matau leanga I ngai le whainga malo fa pea o wha leanga lato e le apalai. Le manino sanonga le fionga le li min star. I lana pego, manino e le ini tusi apalai e na o lato tusi te. Ie se va ukalai. Ie se va ukalai. Io e. Me la fa toi. Le awa o le ngia le tu malo. La taimi la le nei le wa vivesi nei. Le la pepelo la accounta la to pepelo fa pele tu malo. Le la wa le su no apalai. Ia o ifola ia fai po fena aveito tu se apalai. O e man makanga Io e. Ia aina post le fai lolo fale. Aina post le falo mangtangi fa ngale le la lo taulau. Ia. Manai ia le saunoanga. Manai le saunoanga le fionga le li CEO le pule me le valele. Ia tu manau Manai la na saunoanga le lango whainga malo ia lato ta iala ma atina o whatatitia. E atina e tato whainga malo I le malava tele. Le ale whapena pisa to a tele whapea. Na le latu ai te tonu to e sau whawhuta wale sfuta la. Le la sau manino le CEO. Le lopo se taimi o le masina le nei po masin fou au tau sanga lava nei. E tau nu mai ei masini fou. O le masini nga lea. Pei la le whape iei mātou I nei. E latu mlewa lele. E le aisau te le latu swipe se card or mai se ticket or whatever. Nana e latu ai te tonu o lau ta vale.
e register le masini i le number plate o lau tāwali. Toi saula i ei whafo. O le ngā o le number plate foi la lea, determine ai. Le ale umina i ei tutonu o kāpaka, e lo ai le inga o lau o le ticket o le atutoni. A whapela apparently it's the first 15 minutes. Whapena na elato e drop off se tangata e toi sau. Nana elato atu e toi sau e le se me tongia. Banga na you've been there more than 15 minutes. Yeah, whape wa e vai tonu e sau e alu e toi. Ai overlords for 5 minuti. Fato atu tongi leo lau sfuta la. O au nanga fau nei, ma nei ele. La avatu te tonu o tato whainga le malaiwa lele. Ma isi fuanga whata tia lewa iai i le malaiwa lele. Ina ia ati nae mwha wau le tato. Paua le mele po le lato o nga o le whaima peso o le paua. Ia, pa mai te tawana ma losia le power e generate whaola ia masini ia le elevators ma ngeo. E tonu o le malaiwa lele. Ia. Ma nei foi de fuanga wa star sanga e ave fa taula wa le na fisilingia la le tulanga la le delay le na delay ele va lele sa tele foi fa tuanga sa solo mua foi le toe inga a moso fa so le mai fea interview ma va lele matua inga fenga malo le na sa no manino la va le CEO o le mlava lele o le menga o le me patino la vai le airline. A fai o se tūlanga fa le tonu i le afio le lele po ni tūlanga i le lele. It's got nothing to do with le malo Samoa. It's got nothing to do with le lele Samoa. That is between the airline. Ai ole fai lo me la le fai lo mai ai e ese le tā wo le communication. Ia vave na fai loa ele airline a nga i le lele ina ia whailoa tangata. Ia le se mem whai pēwha pē whatoa longo le officer mlawa lele at the very last minute. O lele ia malama i le atunu malato sila fia ai. What next? What next to be done? What will be the next process and the next step? Le fulana ia lana tanoanga. E mana ia le se whautuanga i le fionga le lipa le mia malwhinga malo. I se whaletali malo across the road. So oi o malmeolo i nel falma i faleolo ina ia faingo fio wa moni lava le resort eggs I fai for sina mau fai sina mau people will have to pay taxes to get there mana ia na fufuanga wa ia mo le mo tatu la tangata yo le ngatalinga ia o tūlanga whapeola e delay se waa o ieni tourisi you know ia o tūlanga na iai wa apparent ia ma le tūlanga la le fuafuanga mamao le whainga malo ina ia iai se tātou for helicopter whaatau lea wa le whamanino mai le fionga le CEO a whape se maitinga ina i le motu tele salafai ai ono mana o miele a mai ia pia na le sawa ya le waa e luas fuluafe le tutongi na le tasi a mai el pase se ia pia le pe fa pe wa o le si au nanga le la tu fa le me va le mota o le atu fa le me va le ia sau fa pe I fangai na a mai manino fo e CEO I pepa le fa kama ma fa mamongolo iai le iai se finangalo malo malava le tia vea wa mai ma wai tupe mai mau tupe na lo malava le na tia vea te ro o pasau peta o ngai meu ko ka wa o matua le wa o matua o tu le pa ngai vaenga le nasa matua le le la o ta pa imesi u ta po kala ia me tam ta mun o le ta jao le nei fa pe o le tato redox gold le more specifically mo ilato we mo le arthritis o ilato mo le ngungu o ilato tinga so onga pong na ivio tino o
o le tātou Renew 28 ina ia mo la se me tinga is externally ia o le tamale e fai mawai fofo ia te oi ia no mai le tātou vai ia whaamalulu atu wai ele si tanga o le tātou vai wai ele si tanga o le tātou vai ai o lea o nei e umatapo kalame ia no tanoa le ofisa autu a mai uma ia whaamaumaunga o le cost fou le wa au mai ina ia whaalawiloa atu le tapo kalame na mai aso fou o ila so nai na whaalawiloa atu ai la ia e te whamanatu atu o lo o iei fontanga tā ua lava a le ofisa autu a le asia e whaia nei au kilani le aso se fulu e le fitu le fiafi e le metro hole i Great South Road so Massey Road 362 Massey Road e whai ela fontanga le po le solua i le se fulu le fiafi le fitu o le fitu le po e le se fulu le po le aso se fulu wha o le sto nai e whai e whai la le si conference tele i le Naomi Hotel mai le iwa le tai au se tau le wha le fiafi ia ai e umano o watua le lunga ia tula epa ia wha maumaunga o mea nei po ai se fia awai ia most welcome to join. Right. Paptai lau sumat whanginga iopu amos a tāwhero i Las Vegas. Ia na paptai o nā la ia paptai o lela finally le o iele le taufong. Ele i longo mai amatu nei. O te rola se te mila tamai ia o na whaelo mai leo risi tanga o iai. So far le tu maulava mai le last 4 or 5 years. Le si tanga muri na. Believe si tanga fo mantua le e tolu se lau ta la lima susene le retail price amatoa. I think it's going up to 310 now. But I'll confirm everything less to na ya. Yeah. Okay, tatu ni Amerika o le tau lava na o lo iai le tatu pusa. Right now ele isi swinga. Se tatu whalongongo ia po le atulanga o fontanga ia e le whanele ta ua mai e tatu headquarter ia o na whaelo atu le temnea mo temnei o lo tu mau le tatu tau i le 170 anga iai po le 150, 170 i le pusa America US ia ma na products umana o lo tu mau uma lava le tau until then po le lava ke mi e whaelo mai iai ia mo tatu uma inai i Australia, New Zealand atoa whafsota iane le orua tasi, lua i valua, toru ono o tasi, ia fesili mo tamaitai o mua whanua tupai, matera ia mo o tau nai New Zealand, mo tatu nei Amerika, mo na territory uma, mala mai le 5 no lua, toru fitu o no lua, ia fesili mo tina ia sori, ia pe fesili mai mo au, ia on tatu tano ele fa manino fa manam lamba ia matia nei manoa mafnua ia pe isi me e manatu iai ia ma fa o mai ai ia ona e tu net le fa mata po kalame ma fa lwal ia le tu le pa fa tai ia Samoa ia le na wo umana fa fola tu le fala o mewa ma waina mai ina ia fa manino fa la wiloa tu to fa fonga anga fa ngofie na to si la fia me lo tupu si o tato atu Whawhita uri o lo tutupu, ma mea u whainga tā ina whasa o sa o wingo tangata, ne le tonu o mea o no tau lea o tau whaleanga awi lea, ia whamasino o tau Samoa, ia pola fo se ngana wasala, ia tātou ua whale le whale o le li, ia manuia le fiafi matoi, taimi o le nei ia fiafi mat pokalame tu la epa, tātou tau whiloa i la stonai, pea maua le ola male malosi. Ia soifua. Ia whaftai tele ma whanua tu e whiloa di telefoni alo whatu mo o lua alo whatu ata pia. Ia le nā Samoa. Whitau i le le tatu pokalame tā tonu lava. Ia le alo watu tatu teimi ua la awhare tu lai baru au tau le mai tu la. Ia talu ona tau tua inga lautopa. Ia malutopa. Malu i e di tari tonu. Samoa whafonga tatu tui whiloa i le soa taiao. Taiao ia o le mā tano atu ma le susunga i tau ili. Chef tau ili ia i le mā pokalame ia sorulu te tasi. Ai moni nei avanoa. Ia e moni atu. Ia
alofaanga na ia uo mapaanga ia mese na ia ainga uma i tonu o New Zealand ili mamao te le atu ona o tawhawa tu iai ia mamori mawina na ia uo whaasalalau uma i tonu o New Zealand ia se temi foi o luma na i tatu toi wheloai asiasi mai foi nei tatu whelongo na ia ai whapena lava li langona na ia ainga alu fatile atu mo to uma le tatu whenga malola o whionga li pāle mia ia o le lava le whautuanga na ona whata oto tuai o tawha lea le mea ua e manatu ma e wa ai atu ua tatau ona whai iai sau whai wha mole mole whatau nu ioe polo o ina ia le atoanga ia aua lava ni i toi iai se me mare bebesi ai o le atu nu i nei mea o afu harmony agreement te pua ea ioe ai o le matu whaalango lango atu i lau whai inga whai e moni matangi ai lo walofa moni i le atu nu ai mon temi nei tatu toi whelua i tae au i le alofa o le atua turisi si auso ia alofa te le atu alofa atu afulio le afa le au pepe Susana ia mai tatu umatatu toi whelua i le aso tae au pe afina ngalo alofa le tua tai tai atu elu tu soifua ma lo ola mon temi nei soifua ma ia manuia